Se renovó la verdad de Dios. Sin ti un libro de presencia del Señor al 20. Aleluya. Alabanza a Jesús, aleluya. Alabanza al Señor, iglesia, adora al Señor, aleluya. Oh Señor, nos adoramos, oh Dios. Nos adoramos, Jesús, nos adoramos, Señor. Nos adoramos, Señor, nos adoramos. Oh iglesia, abrimos boca. Movemos lengua. Alaba Señor, alma mía, alaba Señor. Alma, alaba Señor. Oh, mi alaba Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Iglesia Visa, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jehová. Gloria. 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 Gloria a Dios. Gloria al Señor. Abrimos boca, aleluya. Movemos lengua. Y alaba Señor. Alaba su gloria. Alaba su presencia. Alaba Espíritu Santo. Oh, nos adoramos Jehová. Nos adoramos Meita. Recibí alabanza. Recibí adoración. Gloria al Señor. Glorificamos eso, Dios. En nombre de Jesucristo. Porque tú nos vida. Quebra cadena. Quebra atadura. Sana. Tempo llaga en Señor. Y te reclama sanidad. Toca. Llena. Bautizar. Oh, con Espíritu Santo. Y candela. Espíritu Santo. Y candela. Dios, en nombre de Jesús. Nos te pedimos, Señor. Nos vamos danki, Señor. Merci, Seigneur. Dios bendiga mi hermana. Bon Dieu béni frère Maxime. Bom dia de casa, Senhor, bienvenue dans le bon Dieu matin. Nós sabemos palavra em Gênesis capítulo 25. Ouvrons ensemble avec maintenant Genèse 25. Tudo este nos repartir classe na minha aleluia. Séparer classe ce matin. Alabanza a Jesus. Alababa a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Bendito sea Deus. Aleluia. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Alabanza a Jesús. Aleluia. Ainda nós temos algo diferente. Vamos em 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 3, 16. Vamos aller dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Vamos cambiar el tema nesta mañana. Vamos changer thème na matin. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Derecha, monitor para mí. 1 Coríntios 3, 16. 1 Corinthiens 3, verset 16. Alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siga alabando a tu Dios en esta mañana. Continue de louer bon Dieu matin. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dieu. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jésus. Alabanza a Jesús. Louange a Dieu. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. 1 Coríntios 3, 16. 1 Corinthiens 3, verset 16. Mi hermano Antine. Alabanza al Señor. Va que su mano va que se tiene. Gardez-moi beaucoup de la Sylvaine. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Grande y bota Señor y maravilloso. Amén. Nos sale esa palabra de Dios. De nombre de Tata, de Hijo y su Santo Espíritu. Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
N'a plus parlé non papa avec petit là avec Saint-Esprit. Est-ce que nous pas connaissons ce temps bon Dieu nous c'est l'esprit bon Dieu qui était dans nous. Mi hermana Pocinta, Nous capable chita. vamos a empezar con este mensaje en esta mañana Nous allons commencer avec message à matin. y lo vamos a continuar en esta noche. Nous va continuer à soir. Alabanza al Señor. El Espíritu Santo, Saint-Esprit su lugar donde Él vive, place li côté li habité, el lugar camina está viva. côté li rete. Alabanza al Señor. Y vamos a empezar este estudio en esta mañana On nous commencer avec étude à matin. y en la noche lo vamos a predicar de una manera evangelística. Aleluya. Et à soir nous allons prêcher li en façon évangélique. Pero la pregunta en esta mañana Mais es, question matin c'est ¿dónde vive el Espíritu Santo? qui côté Saint-Esprit bon Dieu habité? ¿Quién? Qui est-ce qui a dit ça? ¿Quién puede saber un Espíritu Santo viva? Qui est-ce capable de dire qui côté Saint-Esprit bon Dieu habité? Nuestra hermana Maribel. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. En cada uno de nosotros. En cada uno de Dans nosotros, chaque nous. hermano Ángel, ¿dónde vive el Espíritu Santo? Él viene a morar en nuestro espíritu, se une. Amén. ¿Quién más? ¿Hay algo diferente, hermana Lorraine, hermana Yolette? ¿Dónde vive, dónde habita el Espíritu Santo? Qui côté Saint-Esprit arrêté, qui côté l'habité? Espíritu Santo tabiba de nuestro corazón. En nuestro corazón, hermana Yolette, ¿no es un cos? Gloria al Señor. Dice aquí en 1 Corintios 3:16. Dans 1 Corinthiens 3:16, il dit ¿No sabéis que sois templo de Dios nous pas connaît, est-ce que nous pas connaissons ce temps bon Dieu nous y? y que el Espíritu Santo mora en vosotros? C'est l'Esprit bon Dieu qui rete dans nous. Amén. En la Biblia inglés, King James, Dans King James, Bible anglais, nueva versión, dans nouvelle version, dice, ¿no sabéis que todos vosotros como iglesia sois templo de Dios il dit nous pas connaissons que nous tous comme l'église bon Dieu nous c'est temple Saint-Esprit. y que el Espíritu Santo vive en vosotros? L'Esprit bon Dieu arrêté ou bien habité dans nous. Somos el santuario del Espíritu Santo. Nous c'est sanctuaire cet Esprit bon Dieu. Él vive en cada uno de nosotros como iglesia Il est habité dans nous chaque qui là en tant que l'église y individualmente. et puis individuellement. Alabanza al Señor. Y este lugar Et place ça ici. es el lugar donde Dios, el Espíritu Santo, mueve en medio de nosotros. C'est une place côté que l'Esprit bon Dieu est mouvementé par moyen de nous-mêmes. Gloria al Señor. ¿Cuándo palabra Señor? En 1 Corintios 6, Dans 1 Corinthiens 6, 1 Corintios 6, 19, 19, 1 Corinthiens 6, verset 19, dice allí, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? c'est qu'on ne pas connaît corps nous, c'est temple Saint-Esprit qui vive dans nous. Cet Esprit bon Dieu te ban nous, hein? Nous pas mettre tête nous encore. Aquí dice muy claro Là il dit très clair que nuestro cuerpo que corps nous, es templo del Espíritu Santo. c'est temple Saint-Esprit. Amén. Y que no sé si el Gobierno de Sonido tiene tiempo para buscar el tabernáculo de Moisés. Es plache camineta abrigo te mira el lugar santísimo, santo y el patio. Amén. Para nos proyectar. O sea, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Il dit c'est qu'on ne pas connaît corps nous, c'est temple Saint-Esprit qui vive dans nous, cet Esprit bon Dieu te ban nous, hein? El cual está en vosotros, Ça qui a vivre dans nous-mêmes, non? el cual tenéis de Dios, Lui-même qui pour bon Dieu. y que no sois vuestros. Et nous pas mettre tête nous encore. Alabanza al Señor. Y vamos a ver más adelante Nous pas regarder plus devant la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. la différence entre Ancien Testament et Nouveau Testament. Aquí dice Là il dit que nuestro cuerpo corps nous, es el templo del Espíritu Santo. c'est temple Saint-Esprit bon Dieu. Dice
que el Espíritu Santo, Il dit cet esprit là que Dios que bon Dieu vive en nosotros. il habite dans nous-mêmes. ¿Cuántos creen eso? Combien de monde qui croit dans ça? Amén, hermanos. Si entendemos eso, Si nous comprenons ça, si comprendemos eso, si nous entendons ça, también entenderemos las reglas de santidad. comme ça tout nous va comprendre règle sainteté. ¿O no, hermanos? Yo pregunto en esta mañana, Moi pose question matin. ¿cuál de ustedes Qui laisse dans nous-mêmes là, quiere vivir qui veut vivre en un cholos, dans un caille chole, en un lugar donde viven los que están adictos a droga y tantas cosas, que ya no tienen casa y viven en esos lugares como abandonados, sucios? combien de monde qui veut vivre dans un caille en chole, monde qui addict, qui n'a addict, qui n'a drogue, qui pas gain propriété puis qui vivre dans vieux caille ça. ¿Cuál de ustedes quieren vivir allí? Combien de nous-mêmes là qui t'a même vivre dans genre de caille comme ça? ¿Nadie? Personne. ¿Por qué no, hermano? Pour qui ça non? frère? ¿Por qué no quieres vivir en ese lugar? Pour qui ça pas veut vivre dans un genre de caille comme ça? ¿Por qué no quieres vivir en una cueva? Pour qui ça pas veut vivre dans un tour? ¿Por qué no quieres vivir en la calle? Pour qui ça pas veut vivre dans la rue? Alabanza al Señor, hermana Tabita tiene algo que decir. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. ¿Por qué usted escoge su lugar donde quiere vivir? Pour qui ça choisi côté que vous voulez vivre là? ¿Cómo tiene el lugar donde usted vive? Côté que vous vivre là, comment lier? ¿Usted lo limpia Ou nettoyer toda la semana? toute semaine? ¿Huele bien? Li gen bon sang? ¿Hiede? Li gen bon, li ou bien gen mauvais Alabanza al sang? Señor. ¿Cómo es su cuarto? ¿Cómo es su casa? Comment chambre ou caille, comment lier? Alabanza al Señor. Porque no es el lugar. Yo no quiero vivir en un lugar así porque no es el lugar que yo escogí. Amén. Por eso no vive ahí. Pero ¿por qué no escoge ese lugar? Porque no es el lugar agradable a mi persona. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén. Entiéndelo bien. Nous entendez ça bien? Amén. ¿Usted quiere vivir en un lugar que es agradable o no? Vous voulez vivre un côté qui à l'aise, qui fait plaisir. Y si usted ve fin de año Et si vous regardez toute fin année, y mayoría de la gente majorité dans moun yo, pinta su casa, yo peinture caillou, lo limpian, yo nettoyer, cambian los yo muebles, changer meuble, arreglan la cerca, no sé, currá, no sé cómo se dice en español. yo ranger peut-être la cour, ¿O no, hermano? Quiere que su casa sea bonita. yo voulez pour caillou belle. Porque alguien bonito vive ahí o no. Parce que si un bel monde qui vivre là, Alguien que se respeta a sí mismo o no. yo monde respecte comme ça. Y ese es el lugar donde usted vive. Ça c'est place à côté que vous habitez. Y Dios también tiene un lugar donde Él vive. Bon Dieu tout li gen un côté que li habite. Y si usted no vive en cualquier lugar, Et bien si vous pas capable vivre n'importe côté, Dios tampoco habita en cualquier lugar. bon Dieu tout pas capable vivre n'importe côté. Amén, hermanos. Igual que usted limpia de adentro de su casa Même gens même nettoyer en dedans caillou y afuera et también, dehors à tout. Dios se interesa en el templo donde Él va a vivir. Bon Dieu intéressé en dedans côté que li habite. Amén, hermanos. Por eso no todo el mundo puede ser el templo del C'est Señor. pour ça pas tout le monde qui est capable ser temple Seigneur. Para ser templo del Señor, Pour temple Seigneur, donde vive el Espíritu Santo, côté que cet esprit a habité, igual que usted tiene exigencias para su casa, même gens même une exigence pour caillou. Dios tiene exigencia para su templo donde Él vive, Bon Dieu il a exigence pour caillou tout côté li habite. donde Él va a morar. Côté que li habite pour tout temps. Amén, hermanos. Bueno, para alabar al Señor. Y dice allí Il dit là, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. il dit qu'on nous c'est temple que cet esprit a habité. ¿Y dónde está Él? Côté lié, El cual está en vosotros, côté que lui-même li en dedans, li dans nous-mêmes. el cual tenéis de Dios Li casse pour bon Dieu y que no sois vuestros. et puis il dit nous pas mettre tête nous encore. Amén, hermano. Creo que la mayoría de ustedes Donc la majorité dans nous là, viven en una casa alquilada. nous habitons dans un caille qui loué, un caille loué. Algunos tienen una propia casa. Il y a quelques dans nous qui ont propre caille. ¿Cuántos tienen su propia casa? Combien de monde ici qui ont propre caille? Ahora pregunto, Quand on m'a posé question, ¿de quién es esa su casa, hermana Iraida? de qui est ¿De quién es su casa, hermana Iraida? pour qui est caille ayer? Dale el micrófono, está hablando con ella. Él está ahí. Dele el micrófono. Bali micro. Él está así. De mi esposo y mía. ¿Por qué sabe usted que es de usted y su esposo? Porque nosotros la pagamos. Gloria a Dios. Amén. Amén o no. Y la casa que ustedes están alquilando Caille ou loué,
Nadie tiene derecho de entrar ahí. Personne n'a pas gen droit rentrer là. ¿Por qué nadie tiene? Usted está alquilando una casa, ¿no? ¿Por qué nadie no tiene derecho de estar allí en su casa Pour qui ça personne n'a pas gen droit rentrer que dans usted caille está là, alquilando? malgré c'est caille loué. Porque en verdad esa casa la pago yo. Hice un convenio con los dueños de que yo iba a vivir ahí todos los fines de mes, recibo su dinero y yo moro en ese lugar. Usted paga su dinero Il paye l'argent pour caille là y tiene derecho et puis il gen droit de estar en esa casa, pour dans caille ça. ¿o no? Si de repente usted llega a casa un día y encuentra al hermano Julio allí, ¿qué hace usted aquí? Si sans attendre arriver ou une fois ou deux on a carrément bon qui ça fait là? ¿O no? Entonces, yo vengo a vivir aquí. Ça mette mon ville vivre là. Se está loco, yo pago dinero, mire el contrato, yo pago esta casa fuera. On dit au fou, regardez contrat mon pays caille ça, mettez dehors. Es su casa, ¿o no? Et c'est caille ou lié. Donde usted vive es de usted. Côté où habiter c'est pour lié. Sea alquilado, Moulouel, usted tiene derecho de estar allí Ok. hasta que, mientras está pagando alquiler. ou gen droit pour habiter là-dedans pendant payer là O usted lo compró ou bien si vous achetez là, y es de usted. c'est pour lié. Amén, hermanos. Gloria al Señor. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Est-ce que nous d'accord avec? Ahora, la Biblia dice que usted es templo del Espíritu Santo. Kounya la Bible dit que corps nous c'est temple cet esprit bon Dieu. Ahora, ¿cree usted que Dios va a vivir en casa prestada? Ou kounya vous pensez que bon Dieu pour habiter dans un caille prêté? ¿Cree usted que Dios va a vivir en una casa alquilada? Ou pensez que bon Dieu pour habiter dans un caille loué? Dios va a vivir en lo que es de Él. Bon Dieu pour habiter dans un caille qui pour lui. El día que usted dijo sí a Jesucristo, Jour que vous te dit oui dans Jésus-Christ, usted aceptó ou accepter. que Jesús pagó el precio para comprar a usted. Jésus paye prix pour l'acheter Usted aceptó. ou accepter. Dios, tengo una deuda que no puedo pagar. Bon Dieu te une dette que pas payer Usted aceptó. ou accepter Usted confesó. ou confesser. Señor, paga mi deuda y yo seré de usted. Seigneur paye dette là pour moi, m'a vinn pour. Y usted tiene una deuda Et puis vous te une dette. y el Señor lo pagó. Seigneur paye dette ça. Por eso dice C'est ahí, ça il dit là, el cual está en vosotros, le monde qui dans nous-mêmes là. el cual tenéis de Dios C'est ça qui pour bon Dieu. y que no sois vuestros. Il dit que nous pas mettre comme nous encore. Amén, hermanos. Sois de Dios. Nous c'est pour bon Dieu. Eres de Dios. Nous pour bon Dieu, c'est pour Bueno, bon para Dieu. alabar al Señor. Pues el Espíritu Santo vive en nuestra vida. Eh bien, c'est si bon Dieu habiter dans la vie nous. Él vive en nuestro cuerpo Il habite dans corps nous. y vive y mueve en la iglesia. Les mouvementés dans l'église. En 2 Corintios 6, Dans 2 Corinthiens 6, alabanza al Señor. Alaba a Dios en esta mañana. loué bon Dieu la matin. En 2 Corintios 6, Dans 2 Corinthiens 6, versículo 14 verset 14. al 16, Arrivé dans verset 16. alabanza a Jesús. Mis manos lo tienen. 2 Corintios 6, 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Il dit dans verset 14 là. Pas mettre tête nous ensemble avec monde qui pas confiance dans Christ là. C'est pas société comme ça qui bon pour nous. Qui gens nous t'a vle ouais ça pour bagaille qui bon, bagaille qui doit mêler avec bagaille qui mal. Ahí habla de dos clases de personas: Là elle parle de deux classes de monde. el creyente Croyant y el no et creyente. puis monde qui pas croyant. ¿O no, hermanos? Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Il dit pas mettre nous ensemble avec un monde qui pas confiance en bon Dieu. Entonces dice Et allí puis il dit là, que uno no se puede unir, on pas capable unir un creyente un croyant, no puede unir en yugo con un no creyente. pas capable unir ou mettre ensemble avec un monde qui pas confiance en bon Dieu. Amén, hermanos. Yugo es ¿cómo se dice? Que conozca una persona incrédula. Pero literalmente el yugo Littéralement, es como una vara, una balanza. c'est à cause son balance. Antes para cargar agua o cualquier de esas cosas sobre su hombro, Il y a une balance. Longtemps, il qu'on utilise c'est à cause un bois sous dos et puis on Vamos- calebasse dans chaque bord. vamos a decir un palo así, un barra, Un bois sous dos, bois long. y a cada lado lleva
una carga. Et puis chaque pointure il y a une charge là-dedans, une calebasse. Para cargarlo más fácil, Pour charger plus facile, cada carga, chaque charge ça yo, si es agua, si c'est de l'eau là-dedans, cada cubeta tiene que ser del mismo tamaño, chaque galon, bien chaque calebasse besoin de même valeur. porque si tiene 5 litros acá, Parce que si bol a gain 5 litres 1 litro acá, et puis 1 litre dans bossa, va a estar caminando así. on va marcher comme ça. El yugo no es igual. Et charge ça Amen. n'est pas égal. Por eso necesita ambos lados Vous avez besoin tous les deux boyaux, igual de peso. ils doivent gagner même pèse là. Amén. Para poder andar normal. Pour marcher normal. Si no tiene igual de peso S'il pas gain même valeur pèse là de dedans, carga, dans charge là, va a ser un yugo desigual. les pral yon charge qui pas égal. Amén, hermanos. No sé si la hermana lo puede encontrar, lo podemos ilustrar. Y aquí dice Et puis là il dit que el creyente no puede andar en yugo desigual con el no creyente, il dit un chrétien ou bien quoi, il pas capable mettre ensemble avec un monde qui pas gain confiance dans bon Dieu. porque son diferentes. Parce que yo différent. Es un yugo desigual. C'est une charge qui pas égal. Amén, hermanos. No entramos en negocio Nous pas rentrer dans commerce el creyente des croyants con un no creyente. avec un monde qui pas croyant. Amén, hermano. Yo no voy a levantar una compañía y tener un no creyente de socio. Moi pas capable de une compagnie avec un monde social avec un monde qui pas chrétien. Es yugo desigual. C'est un bagage qui pas égal. Dice que compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Il dit qui j'en ai ouais pour bagage qui bon marcher avec bagage qui pas bon. El creyente se llama justicia Croyant relais justice. y el no creyente injusticia. Monde qui pas croyant relais injustice. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Qui ça qui communion lumière gain avec fait noir? El creyente es la luz, Croyant c'est lumière. el no creyente es tinieblas. Monde qui pas croyant c'est fait noir. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Qui ça Christ a gain avec Satan, à Belial? El creyente es Cristo, Croyant c'est Christ là. el no creyente es Belial. Monde qui pas croyant c'est Satan. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ou sinon qui ça yon monde qui croit gain pour ouais ensemble avec monde qui pas croit? El versículo 16 dice, C'est cela dit. ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios Qui ça bon Dieu gain ouais? y los ídolos? Qui ça bon Dieu gain pour ouais avec idole? El creyente representa el templo de Dios Croyant représente temple bon Dieu. y el no creyente ídolos. Et puis monde qui pas croyant idole. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Nous c'est caille bon Dieu vivant, pas vrai? Amén. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Nous c'est caille bon Dieu vivant, pas vrai? Somos el templo. Nous c'est temple là. Dice ahí, como Dios dijo, Les dit que bon Dieu dit. habitaré y andaré entre ellos C'est bon Dieu même qui dit ça. M'a vinn rete, m'a vivre dans mi-temps yo. y seré su Dios M'a tourné bon Dieu yo. y ellos serán mi pueblo. Y a tourné peuple moi. Amén, hermanos. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Nous c'est temple bon Dieu vivant. Por medio del Espíritu Santo, Par moyen de Saint-Esprit, Dios vive en nosotros. bon Dieu vive dans nous. Amén. En Juan 14, Dans Jean 14, alabanza al Señor. Si usted tiene pregunta en esta mañana, si vous avez une question yo matin, usted lo hace libremente. vous pouvez poser librement. Alza su mano, Levez main, le damos la oportunidad. n'a pas opportunité. Pero es muy importante entender C'est très important pour nous comprendre. la alabanza al Señor. Louange dans le Seigneur. Si usted entienda Si vous comprenez que vive en usted, qui ça cap vivre, qui ça habite dans vous-même, no non? va a tener su boca Vous pas cerrada prêter à bouche fermée. nunca más cuando está en un servicio. Jamais là que vous dans service. Juan 14, Jean 14, versículo 17, verset 17. desde el 16. Depuis le verset 16 là. Dice así, Juan 14, 16 y 17. Jean 14, verset 16, verset 17. Dice así, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. M'a demandé papa pour le ban nous yon l'autre monde pour encourager nous, pour lui qu'à toujours là avec nous. Jesús estaba con el ser humano aquí en la tierra. Jésus était ensemble avec l'homme sous terre. 33 años 33 ans. vivió entre nosotros. Il vit ou bien habité dans mi-temps nous. Pero llegó el momento de
él ir al cielo. Mais arrivé moment, tu as besoin d'aller dans le ciel. Los tres siempre están juntos. Tous les trois, tu es toujours ensemble. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Papa, petit là, accent esprit. Y los tres están aquí en esta mañana en este lugar. Et bien, toi, ça, yo là, matin, dans place ça. Y no importa su necesidad. Ça pas importe qui nécessité ou gain. Dios Todopoderoso, Bon Dieu de tout pouvoir. la divina Trinidad está aquí. Divinité Trinité, ali là, matin. Abre su corazón. Ouvre cœur. Y Dios puede hacer un milagro en esta mañana en su Bon Dieu, vida. qui a fait un miracle matin dans la vie. Él estaba con ellos. Il était ensemble avec eux. El Padre tuvo su tiempo en el Antiguo Testamento. Papa te joué un temps par lui dans l'Ancien Testament. Después llegó el ministerio terrenal de Jesucristo. Après, venu le ministère terrestre de Jésus-Christ. Y aquí Él está diciendo a ellos Et puis là, il a dit que Él tenía que il ir était besoin d'aller. porque su ministerio en la tierra terminó. Parce que le ministère sous terre, ça a terminé. Y que les convenía ir Eh bien, il est avantageux pour l'aller. para así el Espíritu Santo poder llegar a nosotros. Comme ça, vous êtes sûr qu'il va venir dans nous-mêmes. Dice, yo rogaré al Padre Il va demander papa, y os dará otro consolador. il va pas nous donner l'autre monde. Otra prueba Il y a l'autre preuve que el Espíritu Santo no es un viento, que c'est bon Dieu, c'est pas un vent. porque Jesús le hizo igual a él. Parce que bon Dieu fait le même, Jésus qui fait le même genre avec elle. Jesús era consolador. Jésus c'était Él consolateur. dice, Él os mandará otro consolador. Jésus dit, il peut aller la voyons l'autre monde pour consoler. Amén, hermanos. Para que esté con vosotros para siempre. Pour toujours ensemble avec nous. Pues en esta mañana el Espíritu Santo está aquí. Et bien, matin, c'est bon Dieu, il est là. Cuando lo creen. Combien de monde qui croit ça? Pero en el versículo 17 añade algo más. Mais dans le verset 17 là, il vient avec un autre bagaille là toujours. Dice, el Espíritu de verdad, Il dit, monde qui vivent d'après principe vérité, hein, al cual el mundo no puede recibir, d'après principe le monde pas qu'à recevoir porque no le ve parce que yo pas qu'à well, ni le conoce. ni yo pas qu'à connaître. Pero vosotros le conocéis Mais nous-mêmes nous connaissons porque mora con vosotros parce qu'il était dans cœur nous, y estará en vosotros. parce que lui dans nous. Algo muy importante aquí. Il y a un bagaille très important là. Dice que está con nosotros. Il dit, il est ensemble avec nous. Está en este lugar. Il est dans place ça. Está manifestándose en este Il a lugar. manifesté là matin. Está en este edificio. Il est dans l'édifice ça. Pero añade algo más. Mais qui ont l'autre bagaille encore. Y estará en vosotros. Il dit, lui dans nous. Jesús estaba con ellos. Jésus était ensemble avec eux. Pero Jesús no estaba en ellos. Mais Jésus pas dans eux. Porque Jesús tenía un cuerpo humano. Parce que Jésus était un corps humain. Era imposible estar en cada Il était creyente. impossible pour tenir chaque croyant. Pero él dice aquí, Mais il dit là, yo hice mi parte. moi fais partie PAM. El siguiente paso Dans pas suivant, para ustedes ir al siguiente nivel pour aller dans le niveau suivant, es necesario que yo me vaya. il est nécessaire pour moi-même aller. Amén. Porque si yo no me voy, Parce que Jésus dit, si je ne pas aller, él no puede venir. il n'est pas capable de venir. Alabanza del Señor. Le explicaron muchas cosas. Il explique plusieurs bagailles. Tienen muchas teorías en sus cabezas, dice Et Jesús. Jésus dit, il y a plusieurs théories dans la tête. Pero ahora necesita uno Mais il y a besoin d'un monde que de adentro pueda aplicar esas cosas en su vida. depuis en dedans pour l'appliquer bagaille dans la vie. Esta palabra viva. Et parole vivant ça. Yo voy, Moi pour aller. pero regresaré con el Espíritu Santo Mais après tourner à cause de l'esprit. y vendré a vivir en La ustedes. vie vive dans nous. Estaré con Il ustedes. va ensemble avec eux. Estamos viendo en esta mañana La aquí mauvais là matin. y puede manifestarse en esta Il va mañana. manifester matin. Puede tocar a una Il persona. va toucher au monde là matin. Puede libertar a una Il va persona. libérer au monde là Puede matin. sanar a una persona. Guérir au monde matin. Pero también está en nosotros. Mais même j'ai tout lu, non, nous. Todos aquellos que le han recibido en su corazón. Tout le monde qui recevoir dans le cœur, Usted tiene que saber vous besoin de connaître que Jesús que Jésus, vive en usted. il habite dans nous. El Espíritu Santo vive en usted. L'Esprit bon Dieu habite dans nous. Somos templo del Espíritu Nous Santo. sommes temple, c'est l'Esprit bon Dieu. Levanta tu mano y adora la gloria de Dios. Allez, bon Dieu, gloire matin. Alabanza, alabanza al Señor. En 1 de Juan, capítulo 4, 1 Jean, chapitre 4, gloria al Señor. Hermanos, frère mieux. muchos, hay personas que me dijeron Il y a des gens qui disent, moi, que no quieren la llenura que el Espíritu Santo, moi pas la dernière dimension de cet esprit, hein, porque es una responsabilidad muy grande. parce que c'est une grosse responsabilité. ¿En qué esa persona está equivocada? Dans qui ça, monde ça trompé? Alza tu mano.
Levez-moi à l'aise sur une question. Dice que- Une réponse. No quiere la llenura del Espíritu Santo Il dit que moi parle de dimension Saint-Esprit bon Dieu hein, porque es una responsabilidad demasiado grande. parce que son responsabilité qui est trop gros. ¿En qué está esa persona equivocado? Dans qui ça moun ça Errado. trompé là. Errado es equivocado. Hermana también después hermana Mercedes. Esa persona está errada en que no quiere cargar la cruz. No quiere cargar la cruz. No Pablo quiere Charles cargar la Juan. cruz, no quiere la responsabilidad. No quiere Il responsabilidad. parle de responsabilité. Hermana Mercedes. Amén. Sí, esa persona está errada porque cargar el Espíritu Santo en su corazón, en nosotros, es una responsabilidad muy grande, porque de tener el Espíritu Santo hay que vivir en esa regla, en santidad. Amén. Hermana Moza. Gloria a Jesús. A mitad que está equivocada en full esen para sombra foi ora bo aceptar Cristo botiu responsabilidade caba cubo anto de Bible diz que para bo anular o bautismo com o Espírito Santo que men está equivocada en todos. ¿Quién más? Hermana Maribel. Qui laisse encore? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa persona está equivocada porque tan prontamente el Espíritu Santo entra a la vida de una persona, el Espíritu Santo que va a dirigir a esa persona. Gloria a Dios. Alléluia. ¿Quién cuida? ¿Quién tiene bebé aquí? Qui est-ce qui a un bébé? Hermana Marisela. Qui est-ce qui a un bébé en dedans là? ¿Cómo se llama su niño? Comment petit toi relais? ¿Cómo llama yo? Kendry. ¿Con? Kendry. Kendry. ¿Quién cuida a Kendry? ¿Kendry cuida a usted o usted cuida a Kendry? Qui est-ce qui prend soin ou bien qui prend soin Kendry? Yo cuido Kendry. ¿Seguro? Sûr O certain. su abuela. ¿Cómo? O su abuela. Gloria a Ou Jesús. bien grande. ¿Quién cuida a quién? ¿Usted cuida al Espíritu Santo o Él cuida a usted? Qui est-ce qui prend soin monde? C'est ou prendre soin Saint-Esprit ou bien lui-même qui prend soin? Amén, hermanos. Gloria al Señor. Gloire à Jésus. Dios sabe cuidarse a sí mismo, ¿no? Bon Dieu connaît comment prendre soin comme ça. Y bien como una carga que el Espíritu Santo viene a vivir en ellos. Et yo regarde ça qui ont charge parce que Saint-Esprit Dieu vient habiter là eux-mêmes. Al contrario, Le contraire. Él viene a ayudarnos. Il vient aider nous. Él viene a cuidarnos. Il vient prendre soin nous. Él dice, Él os guiará. Il dit il va guider nous. Él os hará saber. Il va faire nous connaître. Él os vivificará. Il va faire vivre. Él viene a cuidarnos. Il vient prendre soin nous. Alabanza al Señor. Muchos piensan En pile, yo pensais, cuando están sus pruebas là qu'il y a une épreuve, yo. o cuando fallaron, Mais là, il failli, están solos. yo pour continuer. Es allí donde el Espíritu Santo le va a ayudar. C'est là, c'est bon Dieu pour aller aider. Es allí que Él te va a levantar. C'est là, il va lever. Él no se va a ir de su presencia, Pas aller dans la présence. de su Dans vida, la vie. porque usted está pasando Parce qu'il va necesidad, passer nécessité. porque usted está pasando por Parce pruebas, qu'il va passer dans l'épreuve. porque usted está pasando por Parce qu'il va tentaciones. passer tentation, yo. En ese momento, C'est dans le moment ça. usted lo necesita más que Besoin nunca. plus que jamais. Amén, hermanos. Cuando usted necesita un amigo, Qui a besoin aux amis? Necesitamos un amigo cuando estamos en las pruebas, cuando estamos en la mala. y muchas veces en la mala no están, Et plusieurs fois, dans mauvais temps, il pas là. pero Dios no. Mais bon Dieu, non. Allí lo necesitamos. C'est là nous besoin. Y muchos se anulan su Et mente. puis en pile, il a annulé dans mes mémoires. Me desvié del mensaje, Mon dévié dans mes porque messages. cuando están en esas Parce que tentaciones, là, qu'il y a une tentation, ça. en esas pruebas, Dans les preuves, ça. se sienten mal Yo passe y bien. piensan que no pueden clamar al Yo Espíritu pense pas Santo. capable de briller dans cet esprit. Pero es allí donde Él quiere ayudar a Et usted, c'est là, livré pour l'aider. ayudar a usted a pelear, Pour l'aider au gourmet. a batallar, Pour l'aider aux batailles. a luchar, Pour l'aider au lutter. a levantar. Pour lever. Es allí donde usted necesita ese poder de Dios. C'est là où besoin de puissance, bon Dieu. Es allí donde Él se va a manifestar, C'est là où il va manifester. te va a tocar, Va a toucher. te va a sacudir, Va a secuer. te va a animar, Va a aider. te va a libertar. Va a liberar. Sea. Amén, hermanos. Amen. Bueno, para alabar al Señor. Aleluya. Glorifica su nombre. Alabanza al Señor. Poderoso Dios.
Grande botar Señor. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Amen. Gloria al Señor. Por eso dice Dios C'est vrai ça, bon Dieu dit. que la llanura Dernière dimension, hein? es don de Dios. C'est don bon Dieu. Es un otro mensaje, amén. Ça, c'est l'autre message. Pero vamos a continuar aquí. Primero de Juan 4, 1 Jean 4, 4. verset 4. Amén, hermanos. Ah, pastor, soy flojo. Ah, pasteur, moi, pas réussi en pile. Por eso no quiero el bautismo. C'est vrai ça, je pas le baptême. Por eso necesita el bautismo. C'est peut-être ça, même besoin du baptême de l'esprit. Alabanza al Señor. Primero de Juan 4, 4. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Dice allí: Il dit là, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. il dit, mais nous-mêmes, petit moyens, nous c'est moun bon Dieu. Nous craser faux prophètes yo, parce que l'esprit qui dans nous a plus pouvoir parce que l'esprit qui dans monde qui pour les monde yo. Con Dios en nosotros Avec bon Dieu dans nous-mêmes, nunca podemos fallar. nous pas jamais faillir. ¿Eso es verdad? C'est vrai? Dice, el que está en nosotros Les monde qui dans nous-mêmes là, es mayor es mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. les monde qui dans nous-mêmes là plus fort que monde qui dans le monde yo. Nuestro punto de salida Et es: point sortir c'est si Dios está en usted, si bon Dieu ensemble si el avec nous. Espíritu Santo está en Si usted, l'esprit bon Dieu dans nous-mêmes, usted jamás puede fallar, jamais on va jamais faillir. porque Dios nunca falla. Parce que bon Dieu pas jamais faillir. Dios nunca pierde una batalla. Bon Dieu pas jamais perdu une bataille. Dios es Bon poderoso. Dieu a un pouvoir. No hay nada imposible para Dios. Pas rien impossible pour bon Dieu. Entonces cualquier cosa que usted enfrenta Et bien n'importe bagaille vous fait face avec, nunca puede perder. pas jamais perdre. ¿O no, hermanos? Oui ou non frère yo? Si entregamos a Dios completamente Si nous remettons dans bon Dieu complètement, y dejamos todo a et Dios, bien nous remettons tout bagaille dans bon Dieu, usted jamás puede fallar. pas jamais faillir. Alabanza al Señor. Pero está en la entrega a Dios. Mais c'est dans remettre dans bon Dieu. Él está en nosotros. Il dans nous-mêmes. Por eso somos más que Tout vencedores. ça nous plus que vainqueurs. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Corps nous c'est temple Saint-Esprit bon Dieu. Nuestro cuerpo es la casa donde Dios vive. Encore nous c'est caille côté que bon Dieu habite. Vamos a ver una diferencia con el Antiguo Testamento. On regarde une différence avec l'Ancien Testament. Romanos 8, Romains 8, versículo 31. verset 31. Alabanza a Jesús. Antes, Longtemps, Dios vivía bon Dieu était vivre en un tabernáculo dans un tabernacle hecho de manos. Amén. qui était fait avec main. Dios vivía aquí dentro. Bon Dieu était habité en dedans là. Aquí fuera es el patio. Et puis devant là, c'est la cour. Amén. Y no sé si tiene uno de entero cura. Aquí está el patio, C'est la cour qui est devant. los sacrificios Sacrifice. diarios que se ofrecían, Chaque jour qu'on offre. el lavacro. Gloria a Jesús. Amén. El lavacro, Qui est bac. baque de agua, Un bassin de l'eau. donde los sacerdotes tenían constantemente que lavar las manos Quand les sacrificateurs constamment qu'on lave main y sus pies avec pied antes de entrar en el tabernáculo. avant de rentrer dans le tabernacle. Tiene su significación, pero Il y a une signification. en Romanos 12:1. Dans Romains 12 premier. El tabernáculo Et puis tabernacle là, donde vivía Dios quand bon Dieu était habité, se dividía en dos. il était divisé en deux. Ve una cortina acá. Nous voyons un rideau en l'air. Esta parte era el lugar santo, Partie ça, c'est partie en place, en lieu saint. donde se sentía la presencia de Dios. Côté que tu te senti présent bon Dieu. Pero Dios vivía detrás de esa cortina, Mais bon Dieu était habité derrière le rideau, en el lugar santísimo, dans le lieu très saint. donde estaba la gloria de Dios. Côté que gloire bon Dieu était. Amén, hermanos. Y Dios nos dio esta ilustración Eh bien, bon Dieu, illustration ça, que era sombra qui était l'ombrage, de lo real. sac réel là. Ahora estamos en lo real. Kounye là, nous dans sac réel là. Nuestro cuerpo es el templo. Corps nous, c'est le même qui temple là. Dios ya no vive allí, Kounye, bon Dieu pas habité là mas encore, vive en nosotros. mais il est habité dans nous-mêmes. Su presencia se sentía en el patio Présence était qu'on se senti dans y la cour, y el lugar santo et puis dans le lieu saint, se mueve entre nosotros. les mouvements étaient dans mi-temps nous. La diferencia Différence là, que el Antiguo Testamento qui est l'Ancien Testament, es que Dios no vivía
en ellos, C'est bon Dieu pas habité dans eux-mêmes, pero Dios vivía en el mais tabernáculo. bon Dieu était habité en dans tabernacle là. Amén, hermanos. Amen. Ahí usted puede ver un picture total Ou capable voir là une photo totale del santuario. des sanctuaires Amén. Blanco, blanc, alto. très haut. Nadie podía entrar de una otra puerta. No había otra puerta. Personne ne peut pas traverser si pas passer dans une porte. Una sola puerta. Une seule porte qui te gagne. Amén. Blanco, santidad. Blanc, sainteté. Cuando usted viene a Dios, lo primero que se confronta usted es la santidad de Dios. Là que vous venez à bon Dieu, ça qui fait face à vous, premièrement, c'est sainteté bon Dieu. Amén. Alto. Très haut. Usted no puede saltar adentro. Vous pas capable de voler pour entrer dedans. No hay otra manera. Pas de l'autre façon. No hay otro camino. Pas de l'autre chemin. Jesús es el camino, Jésus c'est chemin, la verdad vérité y la vida. et la vie. Una sola puerta, Une seule porte. lleno de colores, Il y a un pile couleur, atractivo, attractif, te promete grandes cosas, qui promet un pile te beau bagage, promete paz, qui promet te la paix, promete gozo, promete joie, liberación, libération, sanidad. sa guérison. Una sola Il y a puerta, une seule porte là, que es Cristo. qui c'est Jésus-Christ. Y una vez uno entra, Et une fois que vous no rentrez, puede entrar sin vous sacrificio. pouvez rentrer sans sacrifice. Primero es el sacerdote, Premièrement, c'est el sacrificateur, altar del sacrificio, l'autel sacrifice là, el abacro, et puis bassin, y ahí vivía Dios. c'est là bon Dieu t'est habité. De afuera, Dehors, pas dehors, se veía solamente un techo negro feo de piel de animales. vous devez seulement une tête noire et puis pied bête. De afuera no hay atracción en el evangelio. Dehors, pas gain aucune attraction de l'évangile. Uno no puede entender On ne peut pas comprendre que gente más extraña, que moun qui plus drôle, anticuada, y ancien, fuera de onda, yo sorti qui côté. no se entiende. Yo pas comprendre. Hay que entrar Parce que rentrer y entrar más adentro. Rentrer bien dedans. Ahí dentro todo era oro, en dedans, tout bagage était en or. precioso. Précieux. Ahí dentro había la gloria de Yo Dios. rentrer en dedans, gain gloire bon Dieu. Con los ojos humanos, Avec nous-mêmes comme moun. uno no puede entender a Dios. Et on ne peut pas comprendre Uno ça. no puede comprender a On ne peut pas Dios. comprendre mon Dieu. Hay que entrar. Parce que rentrer. Hay que abrir su corazón. Hay que abrir el Hay que dejar a Jesús entrar Que Jesús entre. para entender Comprendre quién es Dios, qu'il est bon Dieu. su gloria, Gloria, su poder, pouvoir, su unción, unción, su amor. l'amour. Usted no puede sentir su amor fuera de este lugar. Pourquoi vous sentez l'amour dehors place ça? Hay que entrar. Parce que rentrer. Jesús es el camino, la verdad y la Jésus c'est le vida. chemin, vérité, la vie. Nadie viene al Padre sino por medio de Él. Personne ne peut vivre un papa s'il ne passe pas moyen de Jésus. Nombre de la gloria. Pero Él vivía ahí. Mais il était vivre là. Pero ahora vive en nosotros. Mais quand il est là, il vit dans nous. No es un privilegio. C'est pas un privilège. No es un privilegio. C'est pas un privilège. ¿Y por qué no dice gloria a Parce que ça pas Dios? dit gloire à Dieu. Eso no le toca a usted. Touché. Aleluya. Que Dios vive en usted. Bon Dieu vive dans El nous-mêmes. creador del cielo y la tierra vive en La usted. terre, il habite dans nous-mêmes. Ese Dios poderoso Il a tout pouvoir. le ama tanto Il est tellement que remet. vive en ese vaso de Il barro. habite dans vers la boussa. A su nombre de gloria. Romanos 8:31. Romains 8:31. Primero, Premièrement, tenemos un mejor pacto que el Antiguo Testamento. nous avons un plus meilleur contrat dans ce testament. Amén. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romains 8:31 il dit, qui ça n'a dit encore sous ça, sous point ça? Si bon Dieu pour nous, qui est qui raconte nous? Si Dios es por nosotros, Si bon Dieu pour nous, ¿quién podrá vencernos? qui est qui a gagné nous? No podemos fallar, Nous pas capable de faillir. no podemos Nous pas fracasar. capable de déranger. Amén, hermanos. Con tal que demos a Dios el control de nuestras vidas. Comptez que depuis nous bail bon Dieu contrôle sur la vie nous. Amén. Es una garantía que usted siempre tendrá éxito. C'est une garantie que vous même ou toujours gain. Segundo, Deuxièmement, Dios está con nosotros. bon Dieu ensemble avec nous. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús, alábate Dios. Louez bon Dieu là. Tenemos que caminar con Dios. Nous devons marcher avec bon Dieu. Dejar Dios hacer su obra en nuestras vidas. Qui te bon Dieu fait un travail dans la vie nous. Amén.
Dios estaba con el pueblo de Israel. Bon Dieu était ensemble avec peuple Israël là. Dios estaba para el pueblo de Israel. Bon Dieu était ensemble avec peuple Israël là. Pero nosotros tenemos Dios en nosotros. Mais nous-mêmes nous avons bon Dieu dans nous-mêmes. En el Antiguo Testamento hicieron una casa donde Dios vivía. Bon, dans ce testament, il a fait un cas côté que bon Dieu était habité. La primera casa era este tabernáculo. Premier cas là, c'était tabernacle là. La segunda casa Deuxième cas là, hicieron un templo para Dios. ils ont construit un temple pour bon Dieu. Amén, hermanos. Y la presencia de Dios estaba cerrado en el lugar santísimo. Le président bon Dieu était fermé dans le lieu très saint. Ese lugar santísimo, si podemos regresar a la otra pintura, ese lugar santísimo se llamaba la gloria de Dios. Lieu très saint, relé gloire bon Dieu. La gloria Shekinah, Gloire qui souké. donde había la presencia de Dios. Côté qui était présent bon Dieu. Amén, nadie podía acercar ese lugar. Personne pas capable avancer devant place ça. Amén, solamente en momentos Seulement un moment yo. que Dios ha apuntado. Côté que bon Dieu mettait. Amén, y de la manera que Dios ha estipulado. Jean bon Dieu mettait dans parole li. Si se acercaban de otra manera, Si vous approchez devant lui l'autre façon, en ese lugar devant place ça, caían muertos. vous êtes capable de tomber mourir. Había el sacerdote, sumo sacerdote, Te gen un grand prêtre yo. amén, y antes tenía un vestido largo, Longtemps te gen un habillement long. usted lo puede ver aquí, Vous voyez là. y en las puntas de su vestido había granadas, Eh bien, point de pied te gen ta kou grenade, campanitas, petit cloche, bell. petit cloche qui t'a sonné. Cuando caminabas, sonaba ting, 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 Les t'a marché t'a ting, sonné. amén. Amen. Y se decía también Et puis il fait ça comme ça. que cuando el sumo sacerdote iba a entrar allí, C'est comme ça là que grand prêtre pour rentrer là. aparte que tenía esas campanitas, Non seulement il te gen un petit cloche yo, maraban un cabulla, una soga te marre un cordon, a uno de sus pies. un cordon dans pied. ¿Por qué cree usted eso? Pour qui ça quoi ça te. ¿Cómo, hermana Maribel? Porque si entraba una persona en pecado a ese lugar, porque ese era un lugar santo, santísimo, no podía entrar el pecado, contaminación. Entonces lo mataba a la presencia de Dios. Jehová lo mataba ahí mismo. Entonces le amarraban la soga para que los que quedaban afuera lo jalaran. No sé por qué no entran a sacarlo. Ay, porque imagínate. Nadie. Ellos tenían temor Eso. también de caer muertos. Amén, gloria a Amen. Jesús. Parce que personne ne peut pas rentrer dans ça, parce que place l'île de très saint son côté qui place président bon Dieu habité, péché et contamination pas capable rentrer. Si on rentrer, gain la mort dedans. Amén, hermanos. Entonces nadie criticaba al que cayó muerto, Et puis personne ne peut pas critiquer les gens qui tombent mourir, porque ellos tampoco no se atrevían a entrar. parce que eux-mêmes ne pas très signes pour rentrer. Y si no escuchan esa soga, Et puis si autant de petits cloches ça, él no podía quedarse demasiado rato parado quieto. il Amén. va capable rester un petit moment sans parler, Porque si no escuchan ese sonido de campana, parce que si vous pas tant de son cloche là, corre el chance que lo van a jalar para afuera. et chance à courir que vous capable râler moun ça dehors. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Louange à Dieu. Entonces Dios vivía en ese lugar. Et bien bon Dieu était habité dans place ça. Y después hicieron un templo para el Señor. Et puis après, ils ont construit un temple pour le Seigneur. ¿Se recuerda el templo que Salomón edificó? Vous songez le temple Salomon a édifié. Y ese edificio era la casa de Dios. Eh bien, édifice ça, ça c'est caille bon Dieu. Amén, hermanos. Y todo varón, toda familia, Et tout monsieur, toute famille, tenía que presentarse mínimo una vez al año je présente au minimum une fois par année a ese lugar. dans place ça. Amén. En el Nuevo Testamento, Ancien Testament, ya Dios no vive en templos hechos de mano. bon Amén. Dieu pas habité dans un temple qui construit avec main encore. Alabanza al Señor. Alléluia. En ese edificio Dans l'édifice ça, estaba la gloria de Dios. gloire bon Dieu était là. Descendía la gloria de Dios. Gloire bon Dieu descend. Amén. Y ahora, Et puis kounya, en este tiempo, dans temps ça, desciende la gloria de Dios en este gloire lugar, bon Dieu descend dans place ça. pero en nuestra vida también. Mais dans la vie nous tout. Alabanza a Jesús. Cuando Jesús murió sobre la cruz Là que Jésus mourit sur quoi? y cuando dijo, cumplido está, Là il dit ça accompli, hecho está, ça fait, está cumplido. mais il a accompli. El plan de salvación Et plan salut. estaba Il a finalizándose. finalisé. Amén. Pero aún faltaba Mais jusqu'où il te manqué. la sepultura Et
y la resurrección. enterrement et puis résurrection. Cuando Jesús derramó su sangre en la cruz, Là que Jésus versait sang sur quoi, aún no finalizó. jusqu'où n'est pas finalisé. Amén, hermanos. Porque si Él no hubiera resucitado, Parce que s'il pas relevé vivant encore, no hubiéramos tenido la esperanza de resurrección. nous avons un espoir de résurrection. Alabanza al Señor. Yo me imagino que el diablo y su reino Moi imaginez moi que le royaume diable là, rodearon esa tumba t'es entouré tombe ça. y dijeron, Jesús no va a resucitar. Je dis que Jésus pas levé vivant encore. Todo el infierno estaba allí. Tout l'enfer est là. Yo me imagino Moi imaginez que en ese tercer dans día le troisième jour, el mundo estaba libre de demonios porque todos estaban allí en la tumba de Jesús. tout le monde était délivré en bas démon parce que il était devant tombe Jésus. Eso es un pensamiento. Ça c'est pensé pas. Amén, hermanos. Y tal vez pensó el diablo, Si peut-être diable a te pensé, si se levanta, s'il levé, lo matamos otra vez. n'a retourné tuer encore. Hay que asegurar Il besoin gagner l'assurance que Cristo no salga de esa tumba. que Jésus pas sorti dans cave ça. Porque si Él no resucita, Parce que s'il levé, no hay pas esperanza. de espoir. Es uno más C'est un monde encore que vino y murió. qui vient qui mourit. Y no hay esperanza, hermanos. Pas de espoir frère. La obra de expiación no se terminó en la cruz. Et l'œuvre expiation pas terminé dans quoi. Pero cuando llegó el tercer Mais día, que troisième jour arrivé, la gloria descendió. gloire bon Dieu descend. Cuando llegó el tercer día, Troisième jour, el Padre dijo allá arriba, papa en l'air a dit, hoy mi hijo se levanta. je dis à petit moi à plein. Hoy mi hijo se Je dis levanta. à petit moi à plein. Y se escuchó en el cielo Si elle l'a écouté, la voz de Dios voix bon Dieu. que dice, hoy mi hijo se Je dis levanta. à petit moi à plein. Yo me imagino Vous imaginez, que el cielo se abrió, alabanza al Señor, que descendió desde arriba, ay, Rabosaya, descendió ángeles, anges descendent. descendieron querubines, Chérubins descendent. descendieron serafines, Séraphins descendent. descendió el Padre, Papa descend. descendió el Espíritu Santo, a su nombre la gloria. Alors, c'est la gloire. Esa gloria descendió Et sobre esa gloire bon Dieu tumba. descend sous cave là. No había demonio que podía resistir. Alguien démon qui va camper. Amén, hermanos. Y Jesús resucitó. Et puis Jésus levé vivant. Por eso nosotros también Nous laissons nous-mêmes tout. resucitamos Nous lever vivant. para andar en vida nueva. Pour nous marcher dans une vie neuve. Cuando Cristo te salva, Là que Jésus sauvé. Él prepara un nuevo camino Il para prépare un usted. chemin neuf pour. Él no quiere que usted siga andando como andaba. Il pas voulu pour continuer à marcher, chanter comme marcher. Él le da poder para cambiar su vida, Il va pouvoir pour changer la vie. para romper Pour vicios, casser vicieux. destruir pecados, Détruire péché. abrir nuevas puertas para usted. Ouvrir porte neuf pour. Él te tiene un camino nuevo. Il y a un chemin neuf. Él abre puertas, Il ouvre porte. le muestra el camino, Il montre un chemin. le ilumina con su palabra. Et il cloque lumière avec lumière et parole là. Lámparas a mis pies, tu palabra. Il dit la blanc c'est lumière pour pied. Él abre nuevas puertas, Il ouvre une porte neuf yo. le saca del bar, Il dit alléluia. rompe el vicio del Casse alcohol, vice alcool. rompe el vicio de la droga. Casse vice drogue. Es un nuevo camino. C'est un chemin neuf. Cuando usted viene al Là Señor, que vit jouer le Seigneur. muere para el pecado, Mourir pour péché. es sepultado para el pecado, Enterré pour péché. es sepultado para los vicios Enterré pour vice. y resucita Vous levez con vivant. poder de Dios, Pouvoir bon Dieu. con la unción del Espíritu À Santo, chose d'esprit. para andar en vida nueva, Pour marcher dans une vie una neuve. vida diferente, Una vida diferente. una vida Une transformada. vie transformée. Alabanza del Señor. Dios cambia, Bon Dieu changé. Dios Bon transforma. Dieu transformé. Amén, hermanos. Amen. Estábamos perdidos, Nous t'es perdu. no un poco perdidos. C'est pas un petit crasse perdu. Amén. Como un hermano dijo una vez, Tant qu'on un frère qui dit, perdido en la perdición, moi t'es perdu dans la perdition. completamente perdido. Complètement perdu. Amén, hermanos. Caminando con nuestro rostro al infierno Nous t'as marché avec figure nous pour l'enfer. y nuestra espalda Et puis don nous al cielo. pour ciel. Y cuando Cristo viene a nuestra vida, Les Jésus vient dans la vie nous. no nos cambia un poquito así, Nous pas faire changer comme ça. nos cambia Mais il change completamente, nous complètement. totalmente. Totalement.
Que la gente cuando le vea a usted Moun yo la ki yo wè ou, no le reconoce yo pa reconnaître ou. ni de su manera de ser Ni jan ki yo ye, ni de su ni apariencia, apparence ou. porque Dios cambia. Parce que bon Dieu Cuando change. la gente le Lè ve, ke moun yo wè ou, saben que es un cristiano yo konnen que ou se yon por su chrétien. manera de andar, De façon marcher, su manera de hablar, de façon parler, su manera de caminar, de façon marcher, su manera de vestir. de façon habiller. El mundo tiene que ver Moun yo dwe wè. que Cristo vive en usted. Jésus-Christ habite nan ou même. Para alabar al Señor. Ya no es sensual, Kounya se pa sensual. ya no es sexy, Kounya se pa sexy. pero es santo. C'est saint. Sed santo, Su- porque saint. yo soy santo. que bon Dieu moi saint. Dice Jehová. C'est ça, bon Dieu dit. A su nombre, Cristo vive. Amén, hermanos. Amen. Dios viene a vivir en nuestras vidas. Bon Dieu vient habiter dans la vie nou. Y cuando Jesús murió Et là que Jésus mourit, en la cruz, sous quoi fue sepultado, li enterré, la gloria descendió, gloire descend, resucitó. li levé vivant. Pero aún ahí no terminó el Mais trabajo. jusqu'où le travail n'a pas fini. Amén, hermanos. Si Jesús no hubiera ascendido, Si Jésus pas monté, amén, quedaría aquí andando allí por la tumba en Israel, ¿o no? il est capable de marcher là bottom yo dans Israël. Como muchos creen que el espíritu de los muertos andan y... Tant qu'on pile mon yo quoi que c'est l'esprit mon Dieu qui l'a marché pour là. Pero ¿qué dice la palabra? Mais qui sa parole a dit? Subió. Li monté. Amén. Dice que exhibió públicamente la derrota de Satanás cuando iba subiendo. Il dit là qu'elle t'a monté, eh bien il était dit ça perdition à Satan publiquement. Los demonios y los ángeles caídos, usted sabe que viven en los aires celestes. Démons avec anges tombés yo connaît yo habiter dans l'air céleste. Antes de pasar ese primer y segundo y llegar al tercer cielo, Avant passer premier, deuxième pour arriver dans troisième ciel là, hay que pasar por ese reino de oscuridad. vous passez dans le royaume obscurité là. Y dice que Jesús exhibió públicamente la derrota de Satanás. Qui dit que Jésus dit publiquement perdu Satan. Cuando resucitó, Là qu'il levé vivant. yo me imagino que el diablo era el primero que estaba ante esa tumba. Moi imagine moi c'est diable premier qui dans tombe là. Ahí resucitó Et il est levé. y agarró al diablo. Et puis il kimbe diable là. ¿Sabe cuando usted da un lagartijo? ¿Cómo se llama el lagartijo? No, lagartijas no esos feos que están por la muralla. Los que andan afuera. ¿Cómo se llaman esos? O una iguana. Ou bien on mabouya. Cuando usted da por la cabeza, ¿qué hace? Là que on frappe, Oh non. on frappe on mabouya, il commence à souquer col. Su rabo patalea o no. Ouais, qu'il commence à souquer. Yo imagino cuando Jesús resucitó, Moi imagine là Jésus levé vivant. el diablo recibió otro golpe en su Diable a cabeza retourné prendre un soufflet encore y dans estaba tête. pataleando Il ahí. tape souquer col là. Y Jesús le agarró por el cuello Jésus kimbe là dans y iba subiendo il tape monté. y pasando por los aires Il tape celestes, passé dans l'air céleste. mostrando a los demonios, Il tape monté a los ángeles caídos, a los querubines caídos, o mostrando el reino de Satanás. Mira aquí su jefe, Regardez chef. mira aquí su Regardez jefe. chef. Exhibió públicamente Dice públicamente. la derrota del diablo. Dit diable. Les mostró a ellos. Lui montrer. El diablo no es contrincante. Diable, c'est pas un contrincant. Mira aquí su jefe. Regardez chef. Lo he vencido. Ve que él. Lo venceré. Ay, Rabababa Isaya. Urrabakibaba Isaya. A su nombre la gloria. Exhibió públicamente la derrota de Satanás. Il dit ça publiquement. Perdu. Amén, hermanos. Yo me imagino que lo tenía ahí. Moi imagine il kimbe là. Y el diablo pataleando. Diable tape bataille. Y los demonios viendo a su jefe Et puis on ahí. regarde chef là. Los querubines vienen a su jefe Et ahí. Chérubin on regarde chef yo là. Amén. Los que ellos han escogido por jefe. Parce que eux même yo étaient en bas chef yo. Y cuando Jesús pasaba, Là que Jésus t'a passé. triunfador, T'a triomphé. victorioso, Victorieux. subía. La montée. La Biblia dice La Bible dit que nosotros ascendemos con Cristo, nous-mêmes nous monter avec Jésus-Christ. juntamente con Cristo. Ensemble à Christ là. Subimos espiritualmente Spirituellement. y nosotros exhibimos públicamente Nous-mêmes nous disons ça la publiquement. derrota del diablo. Perdu diable. Usted tiene que agarrarlo por el cuello Vous-même vous y decirle: yo soy más que vencedor, más que vainqueur. te he vencido Moi qui en el nombre de Non, Jesús. Jésus. Y cuando salía del segundo cielo, Et puis là qu'il passait deuxième porque al ciel. tercer cielo no va, Parce que dans le troisième ciel il peut pas aller. Jesús lo suelta y le da una patada. Aleluya. Jésus shooté, il faut le jeter. Amén, hermanos. Y se sentó, dice Efesios capítulo 1, Deuxième, premier dit. se sentó a la diestra de Le Dios. chita dans la main droite bon Dieu. ¿Dónde usted está sentado? Et tout nous tout chita. Alabanza a Jesús.
se sentó a la diestra de Dios. Li chita nan men droite bon Dieu. Y la palabra dice, Parole a dit, con Cristo à Christ là, estamos sentados nous chita en lugares celestiales. lieu céleste, place Usted céleste. está sentado Ou même chita con Cristo en lugares ensemble avec celestiales, Christ dans place céleste con là. todo el poder de la oscuridad Tout pouvoir fait noir. debajo de sus En pies. bas pied. Debajo de sus pies. En bas pied. Toma su posición de En autoridad. position autorité. Bueno, para alabar al Señor. A su nombre la gloria. Alors, c'est la gloire. Amén, hermanos. Amen. Entonces, Eh bien, Él hizo la obra. il fait travail là. Alabanza a Jesús. Y cuando Él murió, Et puis il mourit, esa cortina rideau ça, se rompió il ouvert, il séparé de bords. de arriba abajo. Sorti en haut, descend en bas. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Se rompió. Il chiré. Yo imagino que había un ángel allí Moi imagine que un ange là que estaba esperando ese día. qui t'attend juste ça. Amén. Recibió el señal. Il recevoir signe Se pagó el precio. qui peut prier. El camino está abierto. Chemin à l'ouvrir. No solamente somos sacerdotes, Non seulement grand prêtre là, no solamente el pastor, non seulement pasteur, todo aquel que cree en su corazón tout ça qui croit dans le cœur, y confiesa que Jesucristo es el Hijo de qui Dios confesse que Jésus est petit bon y Dieu. que se resucitó, Il est vivant. tiene entrada. Il est rentré là. Amén. Amen. El ángel rompió esa cortina Les anges là chiré rideau là. diciendo, aleluya, que la puerta está Pendant que abierta. tu dit alléluia, porte est ouverte. Hay libertad para Il y a entrar. liberté pour rentrer. Alabanza al Señor. Los que no quisieron aceptar esta verdad Ça eux qui pas accepté vérité ça. fueron a remendar esa cortina. Eh bien, ils ont retourné coup encore rideau là. No se puede remendar lo que Jesús rompió, Pas capable de coup encore ça que Jésus chiré déjà. diciendo ahora, Il a dit coup là. la gloria de Dios no está allí más. Gloire bon Dieu pas dedans là La encore. gloria de Dios salió Mais gloire bon Dieu sorti por la sangre de Jesús, sans Jésus. por la obra de Jesús. Travail Jésus. La gloria se salió Gloire y sorti. la gloria se mete ahora en cada uno de Gloire nosotros coup là dit dans nous chaque que là. creemos en Dios. Mais si nous prenons bon Dieu, Levanta tu mano, adora la gloria del venons aller Señor. adorer la gloire de Dieu. Amén, hermanos. Y está para nosotros, y está con nosotros, Il est ensemble avec nous, ni dans nous-mêmes. y está en nosotros. Et puis il est habité dans nous-mêmes. Amén, hermanos. El de más grande en este mundo es Dios, Et ça qui est plus grand dans le monde, ça, c'est bon Dieu. pero Satanás es Dios de este mundo. Amén. Mais Satan, c'est bon Dieu, monde ça. Estamos rodeados de oscuridad. Nous entourés avec fait noir. El diablo pondrá presión Diable va mettre pression sobre la iglesia, sur l'église, sobre los hijos de Dios. sur petit bon Dieu. Amén. Y nosotros tenemos que enfrentar al diablo. Nous-mêmes, nous devons faire face à diable. Estamos rodeados por la oscuridad, hermanos. Nous entourés avec obscurité, frère Samuel. Alabanza, Jesús atacará su vida. Attaquer la vie. Vendrán pruebas, À venir épreuve. vendrán À luchas. venir lutte. Alabanza al Señor. Amén. Vendrán truenos, Va venir toute bagaille. vendrán relámpagos a su vida. Va venir éclair dans la vie. Pero Dios es más grande que cualquier prueba. Mais bon Dieu, plus grand que n'importe épreuve. Dios es más grande que cualquier demonio. Bon Dieu, plus grand que n'importe démon. El Espíritu Santo es más grande que cualquier enfermedad. Cet esprit est plus grand que n'importe maladie. El Espíritu Santo es más grande que cualquier Cet crisis. esprit est plus grand que n'importe crise. Dios es más grande que cualquier problema. Bon Dieu, plus grand que n'importe problème. Alabanza al Señor. Y Él vive en nosotros. Puis lui-même, il vit dans nous-mêmes. Alabanza a Jesús. Amén. Está en nosotros Il est dans nous para ayudarnos, pour aider nous. para pasarnos al otro lado. Pour passer nous l'autre bord. Alabanza a Jesús. Por alabar al Nous sommes Señor. capables de louer le Seigneur. En Juan 14:16, Dans Jean 14, 16, donde hemos leído, côté que nous te lire, dice que Dios os mandará otro consolador. il dit que bon Dieu va envoyer un autre monde pour encourager. En griego, Dans la langue grecque, palabra consolador mot consolateur, significa paraclí. il veut dire paraclet. ¿Qué quiere decir? Es consolador. Qui veut dire c'est consolateur. En C'est un autre inglés monde. se dice comforter. Il dit dans l'anglais, c'est dit comforter. Es uno que ayuda, ayudador. C'est un monde qui aide, c'est lui qui a aidé. Eso quiere decir, esa palabra consolador, Et paraclí, mot consolateur en paraclet dit ça, significa confortar, uno que consuela, il y a un monde qui consolé, uno que ayuda, il y a un monde qui aide, uno que il y intercede. a un monde qui intercede. Porque intercede para Parce qu'il nosotros a intercédé pour nous. significa un counselor, un consejero. Il y a un conseiller. Amén. Uno que pleitea nuestro caso. Il y a un monde qui a plaidé car nous. Es un stand-by. Cuando tenemos algo
extra. Les que nous gagnons bagay en plus ou bien extra. Por ejemplo, usted tiene en su carro un spare tire, Par exemple, si vous gagnez un caoutchouc réserve. reserva. Amén. Réserve. Jesús está ahí también. Jésus là à tout. Gloria a Jesús. Como una reserva. Comme une réserve. Y tal vez usted, todo va bien, Peut-être pour même tout bagay pour aller bien. de viento en popa, Et no siente la on diferencia. va pas sentir différence. Pero cuando hay esa necesidad, Mais les qui ont nécessité, esa prueba, épreuve là, ahí está Él. c'est là lié. Ahí usted va a ver que Él está allí C'est là où pour aller qu'il est là para darle reserva. pour le bar au réserve. Uno que da fuerza. Il y a un monde qui va force. Es un abogado C'est un avocat. y Él vive en mí. Et puis il vit dans moi. Me da fortaleza, Il me force. me da energía, Il me énergie. fuerza. Force. Amén, hermanos. Nos hace más Il fuerte. fait nous plus fort. Recobramos fuerza Nous en jouons Dios force dans bon Dieu. porque Él vive en nosotros. Parce qu'il vit dans nous-mêmes. Amén. Cuando todo va bien, Les tout bagay aller bien. usted no necesita la necesidad del Espíritu Ou Santo. pas gain besoin, ou pas gain nécessité. Pero cuando encuentra esas montañas en su vida, Mais là que rencontre avec monde dans la vie, necesita el stand-by, ou besoin réserve ça. esa reserva para subir. Réserve ça pour monter. Cuando usted va subiendo con su carro a un monte, un camino alto, Les que va monter un monde haut dans avec machine. amén, usted le mete en un speed más fuerte, ¿o no? Ou rentrer dans une vitesse qui est plus fort. Para tener fuerza para Pour subir. gagner force pour monter. ¿O no, hermano? Usted no lo puede subir en 4, Ou va monter dans 4. lo mete en 3 Ou mettez dans 3 o a veces ou 2. bien 2. Amén. Là. Amén, hermano. Amén. Cuando está corriendo un camino plano así para Rincón, Les que va pour dans une route qui plate pour no aller hay, Rincon, no hay problema. pas de problème. Usted pone su pata caliente sobre el gas Ou mettez pied chaud là sur pédale là y va para Rincón, ¿o et no? puis allez pour Rincon. Pero si hay un monte allí, Si son monde qui là, amén, tiene que meterlo en 3, vous pouvez mettre dans 3 a veces en 2, ou bien 2. para más fuerza para Pour subir. plus force pour Y monter. ahí cuando usted encuentra esa montaña de subida, C'est là où je vais le monde dans la vie. ahí está el Et consolador. bien là consolateur. Ahí Él está. C'est là lié. Usted puede hacer uso de su fuerza, Il pourra utiliser de esa reserva. réserve là. Usted va a ver Bueno, bueno. que no hay montaña Hay monte. que se pueda enfrentar a usted, Va a faire face à que vous. no hay río Hay que rivière. usted no pueda cruzar, Traverser. que no hay fuego Hay que le va a quemar. Río. Alabanza a su Ouais, nombre. non, non, li. Cristo vive. Vivant. Amén, hermanos. Y en 1 Corintios 3:16, Et Corinthiens 3, 10, 16. donde hemos leído, Côté nous te lit, hein. habla ahí de toda la iglesia. Il parle là de toute l'église. Amén, toda la iglesia Toute l'église. como colectividad, Comme une collectivité que es el templo de qui Dios. c'est temple bon Dieu. En Hebreos 3, Dans Hébreu 3, alabanza al Señor. ¿Cuáles están conmigo? ou ensemble avec moi. Gloria a Jesús. En Hebreos 3, versículo 1 dice: Verset 1, allez-y. Hébreu Por tanto, 3. hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, Il dit, c'est peut-être considerad al apóstol sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Il dit dans chapitre 3, verset 1, il vient dans verset 6. C'est peut-être ça, frère mieux. Nous-mêmes qui vivons à part pour bon Dieu, nous-mêmes, bon Dieu, t'es relé pour rentrer ensemble dans le ciel là, fixer genoux sous Jésus. Moun bon Dieu t'es voyé pour servir nous, grand prêtre, dans confiance, nous gagnons. Parce que il pas trompé bon Dieu qui t'a choisi pour travailler ça. Il fait travail bien, tant que Moïse qui t'a fait tout travail bien dans caille bon Dieu. Moun qui bâti yon caille recevoir plus louange parce que caille là
Comme ça tout, Jésus recevoir un plus gros louange parce que Moïse, chaque caille gen yon monde qui bâti li, mais si bon Dieu qui fait tout c'est bon Dieu qui fait toute bagaille. Moïse te fait travailler bien dans tout corps caille bon Dieu ya. Li te yon simple serviteur qui était là pour parler sous bagaille bon Dieu t'a pral dit pita verset 6, mais Jésus-Christ te fait travailler li tant que yon petit bon Dieu te mette chef caille li. C'est nous-mêmes qui caille bon Dieu ya. Depuis nous pas jamais décourager, depuis nous pas jamais perdre confiance, depuis nous pas jamais honte ça n'attend là. En 1 Corintios 3:16, En Corinthiens 3, en Hebreos capítulo 3, Hébreux 3, habla de la casa de Dios que somos nosotros. il parle de caille bon Dieu qui c'est nous-mêmes. En 1 Timoteo 3:15, En Timothée 3, 15, amén. En 1 Timoteo 3:15, en Timothée 3, 15, habla de la casa de Dios, il parle de caille bon Dieu que es el lugar donde nos congregamos. qui c'est un côté que nous réunit. 1 Timoteo 3:15 dice, En Timothée 3, 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. il dit dans verset 15 là, mais si me prend retard, l'aide ça va faire connaître qui gens pour nous même, qui gens pour nous mener tête nous dans la famille bon Dieu. Ça veut dire dans l'église bon Dieu vivant. L'église là tant que yon poto cap soutenir vérité. Amén, hermanos. Ahí habla de la casa de Dios. Là elle parle de caille bon Dieu. Amén. Dios está en nosotros, Bon Dieu dans nous, pero se manifiesta en su casa il también, manifeste dans caille entre nosotros. entre nous-mêmes. 1 Corintios 12:28. En Corinthiens 12, 28. Alabanza al Señor. Sigue alabando a tu Dios. Continue louer bon Dieu là. 1 Corintios 12:28. En Corinthiens 12, verset 28. Gloria a Jesús. 1 Corintios 12:28. Alabanza al Señor. 1 Corintios 12:28. En Corinthiens chapitre 12, verset 28. Dice así. Il dit comme ça. 1 Corintios 12:28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Il dit, c'est comme ça, nous dans l'église là, bon Dieu mettez apôtres en premier, prophètes en deuxième, directeurs en troisième. Après ça, nous joignons monde qui fait miracle, monde qui gagne don pour guérir monde malade, monde qui aider l'autre, monde qui dirige, monde qui gagne don pour parler diverses langues. A unos puso Dios en la iglesia. Et bon Dieu mettez dans l'église là. Estaba hablando de el lugar donde nos congregamos. La parole de caille côté que nous réunir. Dios dice en su palabra, Bon Dieu dit dans parole li, donde hay 2 o 3 reunidos en su côté nombre, qui gagne 2 ou bien 3 réunis dans nom li, allí Él está. c'est là lié. Y en esta mañana Et bien matin, hein, somos más que 2, nous plus que 2, más que 3, nous plus que 3, reunidos en su nous nombre, réunis dans nom. pues Dios está aquí en este Et bien lugar. bon Dieu dans place ça. Cuando lo creen, Combien qui croit ça? Colosenses capítulo 1, Colossiens chapitre 1er, versículo 27, verset 27. gloria a su nombre, aleluya. Colosenses 1, 27, Colossiens chapitre 1er, verset 27. dice, Il dit, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. il dit dans Colossiens chapitre 1er, verset 27. Parce que bon Dieu voulait faire moun palio, connaît toute richesse et tout bel pouvoir qui dans secret, il était serré pour moun qui pas juif yo. Mais secret ya, nous-mêmes, moun qui pas juif yo, Christ là a vivre dans quel nous tout, liban nous espoir pour gain, liban nous espoir nous gain pour participer dans bel pouvoir bon Dieu. Amén. Cristo en vosotros, Jésus-Christ dans nous, la esperanza de gloria. espoir de gloire. Cristo en vosotros, Jésus-Christ dans nous, la esperanza de gloria. espoir de gloire. 2 Corintios 6, 16, De hermanos. Corinthiens 6. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. ¿Están conmigo? Nous ensemble avec. ¿Están conmigo? Nous ensemble avec. Adora al Señor, aleluya. Adorez le Seigneur. 2 Corintios 6, De 16. Corinthiens 6, verset 16. Amén, que ya hemos leído, Là, nous déjà l'île. donde dice, Côté qu'il dit, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. qui ça caille bon Dieu? Nous c'est caille bon Dieu vivant.
Pues hemos visto todos esos textos Eh bien, nous voyons tout fait ça yo. que Dios vive en nosotros Et bon Dieu habite dans nous. y se manifiesta entre nosotros. Et puis il manifesté dans mi-temps nous entre nous-mêmes. Amén. Él vive en medio de nosotros Il habite dans nous. y está en nosotros. Et puis il est dans nous. Alabanza al Señor. Dice que yo seré su Dios Il dit moi va bon Dieu. y ellos serán mi pueblo. Et puis nous-mêmes nous va peuple moi. Está en nosotros, Il est dans nous-mêmes. pero también se manifiesta entre Et comme nosotros. ça il manifeste entre nous-mêmes tout. En el Antiguo Dans Testamento l'Ancien Testament, vieron la gloria de je Dios te vois gloire à bon Dieu. que llenó la casa. Il était plein caille là. Una nube espeso, Un nuage. de tal Un manera nuage. que no podían ministrar. Une façon que pas capable de ministrer. Amén. Descendió la gloria. Gloire te descend. En 2 Crónicas capítulo 5. Des Chroniques chapitre 5, des Histoires chapitre 5. Quiero que vayan conmigo allá, hermanos. Moi je voulais pouvoir aller ensemble avec moi là frère yo. 2 Crónicas capítulo 5. Des Chroniques chapitre 5. ¿Qué hicieron ellos? Qui ça a été fait? Que esa nube de gloria descendió Le nuage gloire ça te descend. de tal manera que podían tocar esa Une gloria. façon de capable toucher gloire. ¿Qué hicieron allá Qui ça a été fait là? cuando iban a presentar el templo? Là tu vas présenter temple là. Alabanza a Jesús. Dos Corintios, 2 Crónicas 5. Des Chroniques, des Histoires chapitre 5. ¿Están conmigo? Ahora vamos a ver qué hicieron ellos Kounya nous pral connaître qui ça a été fait para que la gloria descendiera entre ellos. pour gloire il va descendre dans mi-temps yo. Porque antes la gloria no estaba en ellos, Parce que longtemps gloire pas dans yo. se manifestaba entre Il était ellos. manifesté dans mi-temps yo. Hoy Jodi a la gloria está en nosotros, gloire bon Dieu dans nous-mêmes, pero se manifiesta entre nosotros mais il también. manifesté dans mi-temps nous tout. ¿Qué tenemos que hacer? Qui ça nous doit faire? 2 Crónicas 5, Des Chroniques 5 versículo 13. verset 13. Dice cuando sonaban, desde el 12. Depuis dans 12 là. Los levitas cantores, eso es cuando movieron el arca de Dios al templo que Salomón hizo, amén. Y cuando los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Yedutun, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de qué? Lino fino, estaban con qué? Címbalos y qué? Salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos ¿cuánto? 120 sacerdotes que hacían qué? Que tocaban trompetas. Il dit dans verset 12 là, tout le monde Lévi qui était sans bail depuis Asaph et Iman ak Jedutun jouk tout petit yo ak l'autre famille yo te campé sous bord soleil levé côté ak l'autre côté l'hôtel là ak rad blanc sou yo te gen cymbal banjo guitare les fini te gen 120 prêtres bon côté yo qui t'a sonné trompette. Cuando sonaban, Les t'a sonné, les t'a sonné, pues las trompetas, et bien trompette yo, ¿qué hacían? qui ça t'est passé? Sonaban Yo te sonné trompetas trompette yo. y cantaban Et puis yo t'a chanté. todos a una. Yo tout ensemble. ¿Qué quiere decir eso, Ça hermanos? veut dire frère yo, Que cantaban todos a una. yo tout t'a chanté Que juntos, ensemble. todos, Yo tout ensemble. abre tu boca, mueve tu lengua y Ouvrez alaba a bouche, Dios. vous montez langue et puis louez bon Dieu. Que todos Que yo tout cantaban yo t'a chanté a una. yo tout ensemble. No que la hermana Tabita dice, y abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. C'est pas parce que ça a dit ouvrez bouche, montez langue, louez bon Dieu. Y nuestra hermana Belén está así. Et puis c'est vers dit Todos a una yo tout ensemble cantaban. yo t'a chanté. Amén, hermanos. ¿Y qué dice? Qui ça le dit? Para alabar. Yo peux te louer. ¿Para qué? Yo te louer. ¿Para qué? Yo te fait qui ça? Para alabar Pour louer y dar et gracias puis dis bon Dieu merci. a Jehová. Non, bon Dieu. Escucha, hermanos. Écoutez bien. Y a medida que, Et pendant que tu fais ça, a medida que, et pendant que tu levé a voix, medida que alzaban la pendant que voz. tu levé voix, yo, Amén, hermanos.
Porque hay que abrir su boca para alabar a Dios. Parce que besoin ouvrir bouche pour louer bon Dieu. En la medida que alzaban la voz con trompetas Pendant que tu as levé voix avec trompette y címbalos et puis cymbale, y otros instrumentos de música l'autre instrument musique, y alababan a Jehová, tu as loué Seigneur. ¿cómo alababan? Comment tu loué? Diciendo, Tu as dit para decir algo, pour dire un bagage, ¿qué tiene que hacer usted? qui sont besoin faire? A menos que está mudo, amén. Plus ou moins si vous bébé. Y me hace señales, Si vous capable faire signe. ¿o no? Amén, diciendo, Tu as dit porque Él es bueno, parce que li bon. porque su misericordia es para siempre. Li pape jamais suspendre remet nous. Entonces la casa se llenó de una nube. Laisse un nuage là plein temps Seigneur. ¿Qué hacían ellos? Qui ça a été fait? Cantaban con Tu as címbalos, chanté avec cymbale, sonaban tu as trompetas, joué trompette, alababan a tu as Dios, loué bon Dieu, abrían su boca tu as ouvert bouche, y glorificaban a Dios. glorifié bon Dieu. Y cuando estaban haciendo eso, ¿qué dice? Tu as fait ça, ça a été dit. La casa se llenó de Il una a été nube. plein avec nuage là. La casa de Jehová. Quand Seigneur, Y si nosotros hacemos lo mismo, si on fait même bagaille là, esta casa se va a llenar mais de quand la ça nube de va plein Jehová. avec nuage bon Dieu. Alabanza al Señor. ¿Y qué hacían? Il voulait dire, Alzaban su tu voz as levé voix yo. y decían, Yo te di, la misericordia de Jehová es para siempre. miséricorde bon Dieu c'est pour tout le temps. En el 14 dice, Dans 14 là il dit, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar. peut-être nuage là après tu pas de arrêter faire service yo. Amén, hermanos. Si usted no me quiere escuchar, Si vous pas voulez écouter, que la gloria desciende. pour gloire descendre, Y yo no voy a decir nada, aleluya. rien. Amén. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar. ¿Por Parce que qué? capable à cause du nuage, pas capable faire service yo. Por la causa de la nube. À cause du nuage là. ¿Por qué? Pour qui ça? Porque la gloria de Jehová Parce que lumière présence Seigneur había llenado la casa de Dios. c'est plein tout temple planète. Porque la gloria de Jehová. Parce que gloire bon Dieu. ¿Cuándo puede decir? Porque la gloria de Jehová. Dit parce que par gloire bon Dieu. ¿Cuándo puede decir? Porque la gloria de Jehová Parce que gloire bon Dieu. ha llenado la casa de Dios. Plein kaila net. Alabanza al Señor, hermanos. Alabanza a su nombre. Louange à Dieu. Alabanza a su nombre. Oh, gloria a su nombre. Alabata a Jehová, aleluya. Oh, bendito sea el Señor. Y igual Dios quiere ahora llenar su casa con su gloria. Même Jean tout bon Dieu veut plein kaila gloire. Amén, hermanos. Amen. La unción de Dios, Onction bon Dieu. el poder de Dios. Puissance bon Dieu. Alabanza a Jesús. Eran uno Yo te un seul. y adoraban a Yo Dios t'ai adoré bon Dieu. y daban gracias al Yo Señor. t'ai dit bon Dieu merci. Y la casa se llenó de la gloria. Et puis kaila te plein à gloire à bon Dieu. Una nube apareció. Un nuage paraît. En Hechos capítulo 2, Dans Travail chapitre 2. ¿qué dice la palabra del La Señor? parole du Seigneur a dit, Estaban qué? yo te qui ça? Unánimes, Yo te juntos. ensemble. Estaban como un pueblo juntos. Yo te un seul peuple ensemble. Cada día. Chaque jour. Y estaban contentos. Yo te content. Yo Contentos. te content. Amén, hermanos. Amen. Hay hermanos que dicen, yo soy contento. Il y a des gens qui disent, moi content. Yo soy feliz. Moi heureux. Pero si usted ve su rostro, Mais si vous regardez la le figure, da ganas de salir corriendo, ¿no? vous avez envie de prendre courir. Alabanza al Señor. Estaban contentos, dice Hechos 2. Acte ça pour dire, yo te content. Estaban unidos, Yo te uni. adorando a Yo Dios, t'ai adoré bon Dieu. alabando a Dios. Loué bon Dieu. En Hechos capítulo Dans 16. Travail chapitre 16. Ven conmigo allá, hermanos. On a avec moi là. No se cansen, aleluya. Pas bouquet, pas facile. Usan su stand-by, Utilisez rester comme une réserve. usan su reserva Utilisez réserve. en esta mañana. Matin. Alabanza al Señor. Hechos 16. Acte des apôtres, Travail chapitre 16. Gloria al Señor. Hechos 16. Travail chapitre 16. Alléluia. Oh, alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Oh, alabanza a Jesús. Bendito sea Jesús. Hechos 16. Travail chapitre 16. Alabanza al Señor. À la au grand Seigneur. Cuando encarcelaron a Pablo, Les qui ont été fermés Paul et Silas dans la prison. Gloria a Jesús. versículo 23. Verset 23. Amén. Después de haberles azotado mucho,
Après, yo te fin battu en pile, los echaron en la cárcel. yo metí en prison. Versículo 24. Verset 24. El cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro Les recevoir l'autre ça, chef prison mettait yo dans cachotte. y les aseguró los pies en el cepo. Et puis il mettait pied yo dans cep. Pero ¿a qué? A medianoche, Mais vers minuit, orando Pablo, Paul Axilas t'a prié. orando Pablo y Silas, Paul Axilas t'a fait la prière. ¿qué dice ahí? Qui ça le dit là? Cantaban himnos a Dios. Je t'ai chanté louange pour bon Dieu. ¿Y cómo lo cantaban? Et comment t'as chanté? Y los presos los Et puis oían. l'autre prisonnier yo même t'a écouté. Amén, hermanos. No cantaban con su mente. Yo pas chanté dans mémoire. Amén. Abrían su boca, Yo ouvri bouche yo. movían su Yo lengua mouvmenté langue. y alababan a Yo Dios. loué bon Dieu. Que los presos los oían. L'autre prisonnier yo t'écouté. Amén. Orando a Je Dios, t'ai prié bon Dieu. cantaban himnos a Dios Chanté dans bon Dieu. en voz alta. À haute voix. 26 dice. 26 ans dit. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, Et puis, il aurait été comme ça, t'es après à trembler. de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían Les sous que prison joue dans la fondation. y al instante À l'instant, se abrieron todas las puertas même là, y las cadenas de todos se soltaron. toute porte prison, il l'ouvrit et puis il cassé toute chaîne. ¿Y qué hacían Qui ellos? ça a été fait? Oraban Il t'a prié, y il t'a cantaban chanté, en voz alta, dans bois, il a fait voir que todos oían. que tout le monde t'entendait. Y eso atrajo la gloria de Et Dios, puis ça te descend, gloire à bon que Dieu. rompió cadenas físicas, Toute chaîne physique t'est cassée. abrió puertas de Il cárceles. ouvre porte prison. Cuando usted aprenda a alabar, a adorar a Dios, Dès qu'il va apprendre, louer, adorer bon Dieu, usted va a ver las puertas abrir para su on vida. va voir toute porte l'ouvrir pour. ¿Cuándo para alabar al Señor? ¿Cuándo para alabar al Señor? Alabanza al Señor. A su nombre la gloria. Non, c'est la gloire. Glorificado sea el Señor. Alléluia, gloire à Jésus. Amén, hermanos. Amén, frère. Cuando estaban adorando a Dios, Et tu pas adoré bon Dieu. alabando a Dios, Yo te loué bon que Dieu. todos oían. Tout le monde t'entendait. Porque la Biblia dice Parce que la Bible dit, que Dios habita en la alabanza de su pueblo. parce que bon Dieu habitait dans le louange peuple. Que Dios vive en la alabanza de su pueblo. Bon Dieu habitait dans le louange peuple. ¿Cuándo para alabar al Señor? Salmo 105. Somme 105. Entramos en la recta final, aleluya. Nous arrivons dans le recta final. Salmo 105, bang, 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 peinana. Quiero que estén ahí conmigo, alabanza a Jesús. Si queremos ver la gloria, si queremos ver la gloria, Si vous voulez gloire à bon Dieu, alabanza, y queremos el poder de Dios, si vous voulez gloire à bon Dieu, tenemos que conquistar la gloria. je prends gloire. Salmo 105, ¿están ahí? Somme 100, verset 5. ¿Qué dice el versículo 1? Qui ça dit le verset premier? ¿Qué dice el versículo 1? Alabad a Jehová, Louez bon Dieu. invocad su nombre, Invoquez non lui. dad a conocer sus obras en los pueblos. Et faire connaître, pour tout le monde raconter tout gros pouvoir. ¿Qué hacían Pablo y Silas? Qui ça Paul Axilas te faire? Alababan a Je Dios t'ai loué bon Dieu. y adoraban a Je Dios. t'ai adoré bon Dieu. El versículo 2, Le verset 2. ¿qué dice? Qui ça le dit? Cantadle Chanter. salmos. Somme yo, chant yo. ¿Cuántas veces lo dice? Combien de monde dit ça? Cantadle, Il dit chanter. cantadle, Chanter. cantadle Chanter. salmos. Somme. Habla de todas sus Je t'ai maravillas. parlé de toute merveille. Abre tu boca, mueve tu lengua Mouvement tes langues là. y alaba a Dios. Mueve Alabanza tu al lengua. Señor. Alabanza al Señor. Oh, alabanza a Jehová, no vos sois aquí, mamá. Oh, Ramasuika Basea. A su nombre la gloria. Vamos rápido a Hechos capítulo 13. On va aller rapidement dans le travail, chapitre 13. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Tout le monde Dios? qui veut voir la gloire de Dieu. ¿Cuántos van a obedecer la palabra para ver la Tout le monde gloria qui de veut Dios? obéir, qui veut voir la gloire de Dieu. Dile al que está a tu lado. Dis le monde qui va côté là. Abre tu boca, Ouvrez bouche. mueve tu lengua, Mouvement tes langues là. muestra con tu mano. Montez ça là. Dile, abre tu boca, Dis-le, ouvrez bouche. abre tu boca, Ouvrez bouche là. abre tu boca, Ouvrez bouche. abre tu boca. Ouvrez bouche. Dice, mueve tu lengua, Mouvement tes langues. mueve tu lengua, Souquez langue. mueve tu lengua, Mouvement tes langues. muévelo. Souquez Y alaba a langue. Dios, Alléluia. y alaba a Ouvrez Dios, bouche. y alaba a Fais le Dios. Seigneur. Aleluya. Alléluia.
Hechos capítulo 13. Chapitre 13. La gloria va a descender en este lugar en esta mañana. Oh, la gloria va a descender en este lugar en esta mañana. Y Rabasuika Mesea. Urabashai Samakima. Hechos 13, versículo 2. ¿Qué dice? Ministrando estos al Señor. Era la iglesia. Alléluia. Travail chapitre 13. Versículo 2. Verset 2. Ministrando estos al Señor Ministre ça dans Seigneur. y ayunando, Yo t'ai gêné. dijo el Espíritu Santo. C'est l'Esprit de Dieu. ¿Y cómo ministraban al Señor? Et comment te ministrer dans Seigneur? Alabando a Tu Dios, as loué bon Dieu. adorando a Tu Dios, as adoré bon Dieu. orando a Tu as Dios. prié dans bon Dieu. Y el Señor descendió Et puis Seigneur descend. y habló. Il parlait. Ministraron al Señor, Ministre dans Seigneur. cantaban al Tu Señor, as chanté dans bon Dieu. alababan al Tu Señor. as loué bon Dieu. Y dijo el Espíritu Et Santo. l'Esprit a dit. Amén, hermanos. Amen. Y necesitamos esa clase de atmósfera en este lugar. Nous besoin de genre d'atmosphère ça dans place ça. Queremos ver la manifestación de Dios. Si nous voulons une manifestation bon Dieu. Y aquí en Salmo vamos a terminar Et esta dans mañana. Somme nous pourrons terminer. Salmo 106. Somme 106. Amén. Draikumi. Salmo 106. Alléluia. Ensemble avec moi. Dans Somme 106. Salmo 106, versículo 1. Verset 1er. Bancumi, alabanza a Jesús. On va aller avec moi. Vamos a terminar en los Salmos. Nous pourrons terminer dans Somme. Alabanza a Jesús, aleluya. Somme 106. Pero quiero que todos participen en esa última parte, aleluya. Pour nous tous participer dans la dernière partie ça. Gloria al Señor. No te preocupes con la comida, va a estar allí. On va besoin de quitter pour manger. El ladrón no va a robar tu comida. Et gloire aux Dieu de No te vas a morir, se come un poquito más tarde, On va aleluya. mourir si on pas manger. No solamente de el pan vivirá el hombre. Seulement pain à pain. Usted necesita la palabra de Dios. La parole de Dieu. Usted necesita la gloria de Dios. Besoin de la gloire de Usted Dieu. necesita la presencia de Dios. Besoin de la présence de Dieu. Oh, a su nombre la gloria. A su nombre la gloria. la gloire. A su nombre la gloria. la gloire. ¡Ay, Rabosea! Gloria a Dios. Salmo 106, versículo 1. ¿Qué dice? Verset 1er dans Somme 106. ¿Qué dice? Qui ça le dit? ¿Qué dice? Qui ça le dit? ¿Qué dice? Qui ça le dit? Aleluya. Alléluia. Aleluya. Alléluia. Aleluya. Alléluia. Aleluya. Alléluia. Abre tu boca. Bonjour. Mueve tu lengua. Aleluya. Alléluia. Aleluya. Alléluia. Alabad a Jehová, Louange pour Seigneur. porque Él es bueno. Oui, louange pour Seigneur. Alabad a Jehová, Louange pour Seigneur. porque Él es bueno. Parce qu'il est bon. Porque para siempre es su misericordia. Il ne peut jamais suspendre les nous. Salmo 107, 1. Somme 107, verset 1er. ¿Con qué palabra empieza? À qui parole il commence? ¿Qué dice? Qui ça le dit? ¿Qué dice? Qui ça le dit? ¿Qué dice? Qui ça le dit? Alabad a Jehová, Louange pour Seigneur. porque Él es Parce bueno. qu'il est bon. Él merece alabanza. Il mérite louange. Él merece su sacrificio de labios. Il mérite sacrifice. ¿O Bouche. no, hermanos? Oui ou non? ¿Cuántos creen que Dios merece siquiera su sacrificio de labios? Combien de monde qui croit que bon Dieu mérite sacrifice pour bouche? Es mucha cosa pedir. C'est un pile bagaille demander. ¿Qué pide Dios? Qui ça bon Dieu demander? Abre tu boca, Ouvrez bouche là. mueve tu lengua Montez là. y alaba a Dios. Puis louez bon Dieu. Es tan difícil. C'est difficile. Alabanza a Jesús. Hermanos, Frère mio, vamos rápido, pero quiero decir esto. nous pas aller rapide même dire ça. A veces nos falta un diente como el mío aquí, ¿eh? Il y a des fois nous qui ont dans là. Hay gente que pone uno postizo, Il y a des gens qui mettent un faux dent, un falso. ¿sí? Un faux dent, O de oro, ou bien c'est soit l'or, o de plata. ou bien non argent, Plata. argent. Amén. Ayan. Suena como la Yang, pero amén. Pero hay cristianos, Mais que chrétien, no sé qué por error o no sé qué, on pas connaître pour erreur ou bien pour qui ça? han puesto imán en su boca. Abli? Imán, Mais magnet. ah, yo mets un léman. Amén. El magnet, el imán cuando encuentra hierro, ¿qué hace? Là que léman rencontre avec un fer, qui ça le fait? Il prend. Y aquí abajo tienen metal C'est pour en bas là il y a un métal y arriba tienen imán. et puis en l'air il y a un léman. Pastor, quiero, Parce que moi je voulais. pero tengo que ir primero a la dentista Mais premièrement besoin aller dans un dentiste. para sacar el imán de mi Pour boca. mettre le léman qui dans bouche moi. Abre tu boca, Ouvrez bouche. mueve tu lengua. Mettez langue là. Eso que Dios te pide. Ça bon c'est Él manger. no pide mucho. Il va manger Él un pide solamente No, Ramosa y no. Cabo Isaiah.
A su nombre la gloria. C'est la gloire. Salmo 107 dice: Somme 107 lui dit, alabad a Jehová, louange pour Seigneur. porque Él es. Parce que, ¿Y qué dice en la siguiente línea? qui ça le dit dans la deuxième ligne? Porque para siempre es su misericordia. Li pape jamais suspendre remen nous. Mira que dice el versículo 2. Regardez qui ça dit dans le verset 2. Díganlo los redimidos de Jehová. Oui, moun c'est à délivrer. Díganlo. Oui, dis ça. Díganlo. Oui, dis ça. Los que ha redimido del poder del enemigo. Moun qui racheté en bas pouvoir l'ennemi. Salmo 108, Somme 108, versículo 1. verset 1er. ¿Qué dice allí? Qui ça le dit là? Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Moi pas cœur moi bon Dieu. ¿Cuándo están dispuestos a alabar al Señor? Combien de monde qui prêt pour louer bon Dieu? Mi corazón está dispuesto, oh Cœur Dios. disponible, bon Dieu. ¿Y qué dice? Et qui ça le dit? Cantaré Moi chanter. y entonaré Moi pral chanter. salmos. Moi pral faire louange. Esta es mi gloria. C'est ça qui gloire moi. Cantaré Moi pral y chanter. Moi entonaré pral chanter. salmos. Moi pral chanter chant. Esta es mi gloria. C'est ça qui gloire moi. Versículo 2 dice: Verset 2 a dit, despiértate, réveillez-vous. salterio y arpa. Prends guitare. Despertaré Prends guitare. al Prends alba. banjo. Te alabará, oh Jehová. Moi prends louer au Te Seigneur. alabaré, oh Moi Jehová, pral louer au Seigneur. entre los pueblos. ¿Qué dice? Entre peuple yo. Te alabaré, oh Moi Jehová, pral louer au Seigneur. entre los pueblos. Dans mi-temps peuple yo. A ti cantaré salmos. C'est pour vous chanter chant yo. Entre las Dans naciones mi-temps nation yo. hay que alabar a Dios. Vous louer bon Dieu. Te alabaré entre los Vous pueblos. pral louer dans mi-temps peuple yo. Cantaré salmos en las Vous pral naciones. chanter chant dans mi-temps nation yo. 4. 4. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Ou remen nou en pile ou toujours kembe parole ou. Salmo 111:1. Somme 111 verset 1er. Amén. ¿Qué dice? Qui ça le dit? Alabaré a Jehová con todo el corazón. M'a fait louer Seigneur avec tout cœur. Mira que dice allí: Regardez qui ça le dit là? en la compañía y congregación de los rectos. Dans mi-temps monde qui marche droit, dans mi-temps peuple bon Dieu. Aquí está la congregación de los rectos. Mais congrégation monde droit sur là. Salmo 111 dice: alabaré a Jehová Somme 111 il dit m'a fait louer Seigneur con todo el avec corazón. tout cœur. Salmo 112:1. ¿Qué dice? Somme 112 premier qui ça le dit? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, À la bon sabon pour monde qui est craintif pour Seigneur. y en sus mandamientos se deleita en gran Il manera. prend tout plaisir l'en fait ça lui demander. Salmo 113, versículo 1. Somme 113 verset 1er. ¿Qué dice Qui ahí? ça le dit là? ¿Qué dice ahí? Qui ça le dit? Alabad siervos de Jehová. Louange pour Seigneur. ¿Cuándo son siervos de Jehová? Pour nous qui serviteurs Seigneur. Dios te dice: Nous alábale. avons dit louez-le. Alabad siervos de Jehová. Louez le Seigneur, nous-mêmes serviteurs bon Dieu. Alabad el nombre de Jehová. Louez non Jéhovah. Alabad el nombre de Jehová. Fais louange pour Seigneur. Alabanza al Señor. Versículo 2. Verset 10. Sea el nombre de Jehová bendito, C'est pour nous nommer non. desde ahora y para siempre. Depuis qu'on y a et puis pour tout temps, tout temps. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, Depuis côté soleil levé, jusqu'au côté soleil couché. sea alabado el nombre de C'est Jehová. pour faire louange Seigneur. Alabad el nombre de Jehová. Fais louange pour Seigneur. Vamos a alabar el nombre de Jehová. Fais louange pour Seigneur matin. Alabanza al Señor. Versículo 4 dice: Verset 4 là, il dit. excelso sobre todas las naciones es Jehová, Seigneur a dominé sur toute nation yo. sobre los cielos su gloria. Pour voir les monter plus haut par ce ciel là. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, Parce que tant que Seigneur bon Dieu nous. que se sienta en las Les alturas, chita en haut net. que se humilla a mirar Il se gel pour louer. en el cielo y en la tierra, Passer dans le ciel là ak sous la terre. elevando del polvo al pobre, Les bail pauvres malheureux mais pour yo lever sortir dans poussière. y el menesteroso alza del muladar. Lui était dans misère. Claro, para alabar al Señor. A su nombre la C'est gloria. la gloire. Salmo 117. Somme 117. ¿Qué dice ahí? Qui ça dit là? Alabad a Jehová, naciones todas, Fais pueblos louange, Seigneur. todos, alabadle. Fais louange pour lui, tout le monde. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya.
Gloria a Jesús. Salmo 118:1. Somme 118, verset 1er. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Fais louange Seigneur parce que il est bon. ¿Qué dice? Qui ça le dit? Alabad a Jehová. Fais louange Seigneur. ¿Están ahí? Oula. ¿Y qué es la siguiente línea que dice? Qui ça le dit dans la deuxième ligne là? Il pas Por jamais qué? suspendre rien nous. ¿Por qué? Parce que il pas jamais suspendre rien nous. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos terminando. Salmo 146. Somme 146. Si queremos ver la gloria de Dios, Si nous voulons voir gloire à bon Dieu, hay que aprender a alabar al Señor. besoin apprendre à louer le Seigneur. Gloria a Jesús. Aleluya. Salmo 146. Somme 146. ¿Qué dice ahí? Qui ça le dit là? Alaba, oh alma mía, a Jehová. Louange pour Seigneur. ¿Cómo pueden decir? Oui, qui t'aime faire louange Seigneur. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Oui, qui t'aime faire louange Seigneur. Amén. Amen. Versículo 2. Verset 2. Alabaré a Jehová en mi vida. M'a passé toute la vie à faire louange Seigneur. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. M'a chanté pour bon Dieu moi pendant tout temps ma vie. No hay hijo de Dios Pas que petit bon Dieu. que no sabe alabar al Señor. Pas qu'on louer bon Dieu. Salmo 147, ¿qué dice? Somme 147, qui ça le dit? Alabad a Jehová, Louange pour Seigneur. porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, S'abonner pour nous chanter pour Seigneur. porque suave y hermosa es la alabanza. S'abonner pour nous faire louange. Oui, il mérite le vrai. Oh, alabanza al Señor. Salmo 148:1. Somme 148, verset 1er. Gloria al Señor. Gloire à Dieu. ¿Qué dice Quizá- Salmo 148:1? Qui ça le dit, verset 1er? Alabad a Jehová desde los cielos. Louange pour Seigneur, nous-mêmes qui étions en haut dans le ciel là. Alabadle en las alturas. Fais louange Seigneur, fais louange en haut dans le ciel là. Alabadle vosotros todos sus ángeles. C'est pour tous les anges qui fait louange. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. C'est pour nous toute l'armée qui est dans le ciel là, fait louange. Alabadle sol y luna. Soleil avec la lune, fait louange. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Les étoiles qui ont éclairé dans le ciel là, fait louange. Alabadle cielos de los cielos. C'est pour faire louange en haut net dans le ciel là. Y las aguas que están sobre los cielos. C'est pour toute l'eau qui pure par ce ciel là, fait louange. Alaben el nombre de Jehová. C'est pour tout faire louange Seigneur. Porque Él mandó y fueron creados. Parce que l'année passée l'ordre et puis tout bagaille fait. Los hizo ser eternamente para siempre. Il mettait au chaque dans place yo pour tout temps. Les puso ley que no será quebrantada. Li ba yon l'ordre, yo pas qu'à obéir. Versículo 7. Alabad a Jehová desde la tierra. C'est pour toute bagaille qui sous la terre fait louange. Los monstruos marinos y todos los abismos, alabad a Jehová. Gros bête la main ak fond la main fait louange. Salmo 149:1. Somme 149 verset 1er. ¿Qué dice ahí? Qui ça dit là? Cantad a Jehová cántico nuevo. Chantez un chant neuf pour Seigneur. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Fait louange dans mi-temps tout le monde qui a servi yo. ¿Qué dice ahí? Qui ça dit là? Su alabanza Louange. sea en la congregación de los santos. Li va attaquer monde qui sait yo. Alabanza a Jesús. Alabanza al Señor. Louange à Dieu. Salmo 150. Somme 150. Salmo 150. Mi alma alaba a Jehová. Somme 150. Mi alma Non, pide louer le alabanza. Amén, hermanos. Y aquí vamos a terminar. Et puis là nous allons terminer. Vamos a leer el Salmo 150. Nous tous ensemble. Alabanza a Jesús. Antes de eso, Avant ça, el versículo 2 de Salmo 149 dans Somme 149 verset 2. dice: alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Il dit dans verset 2, c'est pour le peuple Israël là fait qu'elle content parce que c'est lui-même qui fait yo. Dicen: alaben su nombre con danza, C'est pour yo danser pour faire louange. con pandero y arpa a él canten. C'est pour nous battre tambour, c'est pour nous jouer guitare pour lui. La alabanza Louange, y la danza danse, era de Dios. c'est pour bon Dieu. El diablo corrompió la alabanza Diable a corrompu louange y corrompió la et danza. puis il corrompu danse. Amén, hermanos. Dicen: alaben su nombre con danza, Il dit louer non bon Dieu avec danse, pandero y arpa avec guitare, banjo a él canten. et puis chanter pour lui. Cada vez vamos a hacerlo en esta tarde para terminar. Nous pourrons aller faire ça pour terminer. Vamos a leer el Salmo 150. On va aller dans Somme 150. Amén.
Y cada vez que yo leo Et una parte, chaque fois, moi, je lis une partie, ustedes dirán, alabad al Señor. Alaba al Señor, alabad al Señor. Alabad. Alabadle al Señor. chaque fois, moi, je lis le premier verset, ou même moi, pris des restes lignes. Amén. Alabad Louange, al Señor. louange pour bon Dieu. Gloria al Señor. En el Salmo 149, 5 Somme 149, verset 5. dice, regocíjese los santos por su gloria. Il dit, c'est pour le peuple bon Dieu a fait que yo content. Y mira aquí, y canten aún sobre sus camas. Parce que yo gagne une bataille là. Exalten a Dios en sus gargantas. C'est pour yo relayer bien fort, il a fait louange bon Dieu. Y espada de dos filos en sus manos. Avec une épée dans main yo. Usar la palabra de Dios para adorar y alabar al Señor. Puis utiliser parole bon Dieu pour adorer, louer bon Dieu. Amén. Y aquí vamos a terminar en esta tarde, aleluya. Et matin, nous allons terminer là. Alabad a Dios en su santuario. Fais louange pour Seigneur. ¿Qué es alabad al Señor en criol? Fais louange, ou bien louange pour Seigneur. No, pues saben inseguro. Quita alabad al Señor. Louange pour Seigneur. Louange. Louange pour Seigneur. Ah, de manera más fácil. Vous De manera más fácil. Más fácil de louer le Seigneur. Cuestión. Pues voy a decirlo solamente en español. Et pasteur parle ça seulement en espagnol. Cuando yo lo leo, Les que li. ustedes dirán alabad al Señor. Pour mon bral dire louange pour bon Dieu. ¿Qué dirán ustedes? Qui ça bral dire? Vamos a estar de pie en esta À mañana. nous lever camper matin. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Después clausuramos con ese canto. Abre tu boca, mueve tu lengua. Hermanos, ¿cuándo quieren la gloria de Dios? Combien de monde qui veut voir gloire bon Dieu? ¿Vas a abrir tu boca? Eh bien, ouvrez bouche. ¿Vas a abrir tu boca? Va ouvrir bouche. ¿Vas a abrir tu boca? Va ouvrir bouche. ¿Vas a abrir tu boca? Va ouvrir bouche. Pregunta el que está a tu lado. ¿Vas a abrir tu Posez boca? moi une question, bon côté la question. Vous allez Pregúntale, ouvrir bouche. tócale, mírale. Vous allez ouvrir bouche. ¿Vas a abrir tu boca? Vous allez ouvrir bouche. Y si te contesta así, Réponse lancée. dice no. Vas a abrir tu boca. Vous allez ouvrir bouche. Y si vuelve a ser así, dice, Si vous donnez, vas a abrir tu vous boca. allez ouvrir bouche. Amén. Amen. ¿Qué van a decir? Qui ça va dire? ¿Qué van a Qui decir? ça va dire? Alabad al Señor. Louer le Seigneur. Amén, hermanos. Alabad a Dios en su santuario. Louer le Seigneur. Alabad en la magnificencia de su firmamento. Alabad por sus proezas. Está muy flojo. Répondre très bas. Na papiamento está, alabad Señor. La première chose c'est à la base Seigneur. Amén. E que para cristiana também, tá, cristiana com Laurência, please. Amém, que tu atenção ao que para mim. Amém. Para nos turba cielo, Pour nous tous faire ça. nos turba alabar a Pour nous Dios. tous en louer bon Dieu. Van a conquistar su gloria. Nous prendre gloire bon Dieu. Lo que la hermana María Ángela oró en esta mañana. Señor, manda un avivamiento. Manda un avivamiento, no se duerme allá atrás. Manda un avivamiento. Hermano Axel, el micrófono, hermano Axel. Alléluia. Porque si el avivamiento llega, Et le réveillement arrivé. eso hace su obra. Et puis le salle va faire travail El là. pastor tiene menos trabajo. Et pour avoir gagné moins de travail. Pues voy a leer una línea. Et le pasteur après lire une ligne. Y usted dirá, alabad. ¿Qué van a decir? Et le pasteur a fini, il va dire louer le Seigneur. Alabad a Dios en su santuario. Louer le Seigneur. Alabad en la magnificencia de su firmamento. Louer le Seigneur. Alabad por sus proezas. Louer le Seigneur.
Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Louez le Seigneur. Alabad a son de bocina. Louez le Seigneur. Alabad con salterio. Louez le Seigneur. Alabadle con arpa. Louez le Seigneur. Alabad con pandero. Louez le Seigneur. Alabadle con danza. Louez le Seigneur. Alabadle con cuerdas. Louez le Seigneur. Alabadle con flautas. Louez le Seigneur. Alabadle con címbalos resonantes. Louez le Seigneur. Alabadle con címbalos de júbilo. Louez le Seigneur. Todo lo que respira. Tout le monde qui souffle, louez Todo le lo que Seigneur. respira. Louez le Todo lo Seigneur. que respira. Louez le Seigneur. Todo lo que respira. 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 Alaba al Señor. Alaba al Señor. Diga gloria. 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 Dilo gloria. Dilo gloria. 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 Vámonos todos, gloria. Gloria a su nombre. Alabanza al Señor. Una vez más, aleluya. Une fois encore. Pero que todos, Même pour tout le monde. todos, Tout le monde. Nani, suéltate de esa niña. Vamos a adorar al Señor. À nous à l'adorer le Seigneur. Concéntrate un minuto solamente, pido de usted. Un minute seulement. Alabanza al Señor. Un minuto solamente, aleluya. Un minute seulement. Reverenciar la presencia de Dios. Porque yo quiero ver la gloria del Señor. Vous voulez, gloire à bon Dieu. Amén. Amén, hermanos. Amén. Abre tu boca. Ouvrez vos choses. Mueve tu lengua. Ouvrez tes langues Y là. alaba a Dios. Louez Aleluya. Dieu. Vamos a decir gloria a Dios 7 veces. Nous pouvons dire gloire à Dieu 7 fois. Amén, hermanos. Y después ustedes empiezan con el cántico. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios 7 veces. Gloire à Dieu 7 fois. Amén. En papiamento, Para papiamento. gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Na criol. Na créole, gloire à Dieu. Amén, hermana. Bisay yunan, bisay yunan. Dit Timonio. Sí. 7 via, 7 fois. gloria a Dios. Gloire à Dieu. Nós tudo mais cielo. Amen. Tout le monde va faire. Nós estamos nos vos. Appelez fait voir nous. Amém. As bobos. Les fait voir. Como mesmo entender a alabanza del Señor. Attendez voir. 7 via, gloria a Dios. 7 fois, gloire à Dieu. Você cantou a alabanza, você termina. Aleluia. So Dios merece gloria. Bon Dieu mérite gloire. 1, 2, 3. Gloria a Dios. 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 Oh, Padre, los adoramos, bendito, aleluya. Amén. Oh, del aplauso, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cantarle solo a Él. A mí me gusta danzar en el Espíritu, hablar en nuevas lenguas y así poder gozar. A mí me gusta danzar en el Espíritu, hablar en nuevas lenguas y así poder gozar. A mí me gusta cantarle a Jesucristo. A mí me gusta cantarle solo a Él. A mí me gusta danzar en el Espíritu, hablar en nuevas lenguas y así poder gozar. A mí me gusta danzar en el Espíritu, hablar en nuevas lenguas y así poder gozar. Abre tu boca, confiésalo, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, confiésalo, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Que la victoria es de Jehová, 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 Que la victoria de Jehová. que la victoria es de Jehová. Alza tus manos en el El poder. Espíritu Santo comienza a caer. Alza tus manos en el El poder. Espíritu Santo comienza a caer.
de Jehová. Que la victoria 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 de Jehová. Abre tu boca. Confiésalo, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Que la victoria de Jehová. 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 Alza tus manos siempre por El él. Espíritu Santo comienza a caer. Alza tus manos siempre por El él. Espíritu Santo comienza a caer. A mí me gusta cantar a Jesucristo. A mí me gusta cantarle solo a Él. A mí me gusta danzar en el Espíritu, hablar en nuevas lenguas y así poder gozar. A mí me gusta danzar en el Espíritu, hablar en nuevas lenguas y así poder gozar. Abre tu boca. Confiésalo, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Que la victoria de Jehová. 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 Alza tus manos siempre por El él. Espíritu Santo comienza a caer. Alza tus manos siempre por El él. Espíritu Santo comienza a Que la caer. victoria de Jehová. Que la 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 victoria de Jehová. Levanta tu mano y adora la gloria de Dios, aleluya. Alábale, alaba a Dios, aleluya. Oh, te adoramos, Jehová, recibe alabanza, recibe alabanza. Te adoramos, Jehová, la gloria. Iglesia, adora, 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 adora. Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca. Dile gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, Confiésalo, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Que la victoria de Jehová. 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 Alza tus manos siempre por él. El Espíritu Santo comienza a caer. Alza tus manos siempre por él. El Espíritu Santo comienza a Que la caer. victoria de Jehová. Que la 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 victoria de Jehová. Oh, adora, 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 adora. Gloria al Señor, gracias Padre. Gracias Iglesia. Merci Seigneur. Iglesia, del aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Merci papa. Del aplauso al Señor en esta mañana, aleluya. Oh, Ramashika Masea. Y Ramakima Mama Isike. Alabanza.
Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 Merci, gracias. merci, Seigneur. Cierra tus ojos, dele Amen, Dieu, dis gracias. merci. Oh, te adoramos, Jehová. Adorez-vous, Seigneur. Te alabamos, Dios. Adorez-vous, bon Dieu. Queremos ver tu gloria, Padre. Nous voulons gloire au Papa. Yo siento la presencia del On Señor. senti présence, Seigneur. Yo siento su gloria. On senti gloire, mon Dieu. Alabanza a Jesús, aleluya. Louange à Dieu. Los jóvenes pueden pasar adelante, aleluya. Je ne sais pas passer devant. Vamos a orar por los jóvenes en esta mañana, On va aleluya. prier pour jeunesse ce matin.